Obuoba Ofori Amanfo ate ediba AHENKAN933FM. AHENKAN FM. Ghana adisiye. Obuoba Ofori Amanfo ate. Ghana adisiye. Obuoba Ofori Amanfo ate ediba AHENKAN933FM. Jesus. Ghana adisiye. Obuoba Ofori Amanfo ate ediba AHENKAN933FM. Ghana adisiye. Obuoba Ofori Amanfo ate ediba AHENKAN933FM. Mami Nyadewu
Mami nyedewo Jesus. Mami na wenyu ni wenyu nyamedio. Mami nye Jesus. Mami nyedewo Jesus. Mami nyedewo. Mikasa mabrabone manamuti. Mami na wawofe ni wenyu nyamedi. Mami nyedewo. And of course, we just want to be like you. Mami nyesewo, mami nyedewo. Ma mekasa manamontuo ne mabrabo endan wa ho ofe ne wani onyamadi ma menyede o womom Jesus mama kwa womom no say da 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 hey Jesus, Nia Wabakano, Meshia. La 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 la. Oni mi nana, Jesus. Enumene sanko nechi. Erade mayenye sawo no. We just want to be like God. Boom boom. Da 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 da. Woy him. Handkerchief. Aba. Jesus. Mami nyedewo. Christopher. Hey. Mami nyedewo. Afeti hano. Mira ezi. African someone or today. Jesus. What's your assume? And down one who Freddy when you nyamadi. Make us semu, manamo ntuomu, abraba mi bonina. Sami ye Kristo need ya. I was saying nipa hunu. Jesus, mami nyedewo. Enya sorry dem onko a. And I was saying nipa hunu say me ye Kristo ni. Okay, kind Bible na Bible me yeti ase say Yesu achidifo a ye befre wo mo a Kristofo no enya wo mo ankasa na wo mu firi wo mu pemu ka kire nkrofo no se wo mfre wo ma Kristofo na mmom won abrabo wo mu su wo mu kasa wo manamontio e dai Kristo Yesu edi eno na man nkrofo na kukuduro no hwe won anim din no ka kire mo se weinom wo mo ye Christianos womu ye Kristofo aden sanse womu hunu womu no omu hunu Kristo su ene ne ban omu hunu Kristo kasa ewo won abrabom enu nti na wo frɛ womu Christianos adani ababe ye Kristofo anopa yi me de ahobrase ebisa o se o kasa wanamontuo wabrabo edai Kristo ediana Aropai mamemfa enchia sronko enkonfama yenuanamo Muslims atabil os Allahu Akbar aropai ye chiachia munyina ye se enefu aduasa akwantuo kronkron no ye sha se ene
don't hear you Muslim before. Yet, I'm no pay. Salamu alaikum. Alaikum salam. Obarakatu lie. Na unim se Roma for so woman length na shasiana. Unim. Okay. Any of my country. Messiano. Nia Mankano. Messiano. Wait. Sa. Enyo ba ko eka we hu ma hwehwa me hu. Eden ya me hu. Osi siesie me. Minya me siesie mi o. Siesie me. Minya me siesie mi o. Mami nye de bura. Ubetumi asemusu. Ama wona. Su come day one. Maybe sa anyimo no. Na ma ba be bo. Saga. Ade. Music, they say, is the food for the soul. I don't see a yana wash and you more what they mouth. And you be say, I'm a meet you. Say, a mouth home so. Now, try to drink the assist you say a your black went to the air ball. Send your TBR one day. Send a yana me bow hano. Ubi. Na say, ooh. Yewo akwantu kron no de wo kwa wo mabiem na yeden ya ne ye nyina ne yede yani ehwe ne yede ya no eka ne yede ye nsa eye ne yede ye nipadua eye abusia ni nyinara ye bebu hu akonta me ka kire wo ye wo hini o wo ye president yo wo ye hwan yo. No matter what your status may be, I don't pay. They say Kyle. Say on the day of reckoning, we will all appear before the judgment throne and render account of the things that we used, our body, our eyes, our hands to do. And in Tiana watching so some 50 minutes after 6 a.m. we are live on your family favorite radio station, AHENKAN933FM, broadcasting live from our national studios here, Akuya Afrakoma, precisely Pachoya wa Achema Boabo, Aboabo near wa Presby Primary School ni hono mwa Erintiana wa shenen so Ewiase afane nyina etie yen Erunti yemfa nche asronko kom ewiase muni panyina efiri Gaza ekosi Kosovo baby anatopaye no edi adane ani atrantwie no yenche awo munyina anopai mejiri so bia ho ye Kristo Yesu adawro ma wasama ye kwan ahoden wo ho inti asensi nkonya for God encountering matching your most authoritative social, political and current affairs talk show. A free break up himself no panun dubebo me pacho ka team ni ho solid team in town, and of course we keep asking any challenger, no challenger. I don't think I see if you can't beat them, you join them. I don't pay kayan hwe na ensem no ne ekotwibo breman ne ahinta odoman komani kurotwi amansa abodwusem Obuoba Ofori Amanfo masi nkonwan bibija ahwe ho se ekunkurun se bayikukuo no ebedi nkomo enkomo ni bia no odene ebi ede aya na bia nwono oti bi wasumu a se abrantie yi okasa ne boso papa oti bi nso a se abrantie wo ye good oti bi nso a se ahade wankasa yie ni nyina na ye hyehya na ye de maache
near the abrel. As I net here, Bunyan debia said the open. It do baby about 12 hours. It do baby so near. Now it didn't leave Musa some if you couldn't do some more kind. If you more brand something, you be see a comment off my main farmer. Now, Fay and Twasso. Mammy, yeah, Bribina Mimu. Mammy, not one who fair, and then when you jam at you. Hey, Jesus, Mammy, Jesus. Where Juma Yimo, Mammy Casa, my braboni manamontuo, and that one who offend when you and Yamwedi. Maybe it's not microphone yet, China may some Ghana. A rather emaning ya me, ne mum and yet or mine no. Away, yes, you didn't more. Many pound who Christo where you move. And your microphone yet, Chinqua. Say you see from so many pa who Christo is suit away a move. My cousin say Christo, a real mobile mammy farmer. Or something can't say no pay no. Adia in soon be say munumuna wo apuye mantem emiaye ahodo no ebi. E just in soon any wo fam one sa. E ya no wa hyene nso. Anopai. Ne mom e wo miaye ahodo bi ne de e free prem to bre ho e kono. Or something can't say in soon no ebe petepete. And nti ya no wa hyene nso. Sanso na miaye ahodo bi no awia no ebebo kakra. E wo anwumre no. E adia ensuo no ebe petepete. Ebe said ye air tono ayremo be ne mu kakra and nti ya na wa hye ne so e de ama me nti we e ye wie mobrese na ebisi akome bo ne tofa de ama wa me dofo e ye tiawa enne awia ani ensuo e de afra na mum ensuo na hoden e wo soro e chen awia no and nti ya na wa hye ne so e de ama me afa ye mfamfa ha aha Obuoba Ofori Amanfo Maakye and the AHENKAN933FM. This is my season. It's yesterday. And you'll be get away. Now it's my turn. This is my season. It's yesterday. Now we'll be winning your chain where you are. And then, yes. Manso. Manso. Manso yeba. Manso yeba. Ahenkan ba manso. Easter way ye ko manso. Manso. Yeba. Yeah. Me and me was so wate. Me and me was slow. It's ran every so what I felt Joyce blessing, Nediano. Tia Joyce blessing, Nediano. The unbreakable Joyce blessing. Oh, and I'm me move, Tiano. Hey. My you love you. You love me, darling. By his grace, I am moving forward. Making sure that God's blessing the part of the best repeat it. Man, you repeat it, mommy. Hey. Obuoba Ofori Amanfo Maakye and the Manso. Yeah.
ebo manso yeba monya wo ma pushia yen ha ya fa manso kro na bayabo o da fo sinti mama ye kwan by his grace I am moving forward from nowhere to somewhere where dey you from abo and I ba manso me see Easter way o pepero hu tu kwan ya wa ha ho sansa henkan o de ya na de asem ye de ni kira hefa eye manso o manso hey Sama yeba ode wa dum na dum me esere la yiru ma yeshira biu ene dio nya ne jare me unye nipa by his grace we are moving forward from Obuoba yeah come and so aye na ye Easter Adwa Roberta Mrs. Okay FM we pato ye come and so enti ya no wa hia yen enti eye manso e free na konyina no hia wunua wo se manso obisa wa wo se asemben wo se aka fest AHENKAN Easter Festival ye koje manso kro na boso o therefore sintim oh na we too much we brutal o se momra mo meji mikro ni moso ene ye se yate ye abeji aboso ene ntia feast yi me do fo enko ba bia ye ne wa na egba ademu aha surprises ne doso intimacy a free sabre ko hia onua wo se den manso ajowa wuginamu ana meboa one de me sorry asa ne hu hia ne papa me sorry asa why enti guys ne boys ne wo mo akaka hu nyina no afie Easter no me se ye nkokwawu ye gima nso aboso AHENKAN de ode ya na ade asem ode ya na ye de ode asem jisi ye se ye nye asi ye se ye be ya oboa me pacho ye be ya na sorry senior the sports de abetfo aso de ama ubi sase ne wa mfa nyame asem ama ensem amaka akere wo enwom amabọ wo ene manso ayekwe emu di ahe pa ene yesoro nko ene firi nyame asem no ho enti ene nyame asem no ne ye de bre wo no ye ba search for na fe ye the sports di abro shane nso Maakye yes inkonya a free sabre up himself no pa 10. A very good morning from my humble self going out to you. Also for Simon Kwekute. One hour also for a family worship center. Achimona. One hour Mrs. Evelyn Tay. I don't pay me church. Sorry, Mamo Family Worship Center. Christ Apostolic Church International. One more English Assembly, no. I don't need a friend of Family Worship Center. Me church the great Omai Hene War Green Pharmacy. Eugene Nate Bra Peels or Oda Commercial Bank. I'll pay you one Lenda Sechi. Did you say Bibi Aboko there? Lovesta. Guess new chrome. Opoku hunu amane ni aje. Na fear man so no. Oh my goodness. Wow so baba mu asembe to. Ebe di Easter ni be na fe no de na me na abranche na me se furu opoku we he. Wo duru ha ye nkyere wo. Wo se oba ni nyinse na ye wona ni nyina aka. Oyam hu yi o. Teacher opoku oba man so. This is my season.
na opoku afia we Easter no eye manso ene hefa oh manso kwa say kwofo ne omadi kan e na Briefaland ne so o manso Briefaland enti ye gi Briefaland ho no ni age manso kuro no ne ye de aboso say na no aye call ye ohempon a wo manso kuro ni mu unzo ye guy oh you know guy o nana sintim poku ono ka say me go ba o town no omde boss na mo mpacho ye kodi Easter ye di wi a be ka no asem osimo mra beji mi kuro ni moso wow momfa kuro no wow ene ye se yate nti afie we Easter no nti ono obrempo na kasa so obrempo na kasa ginam obesi form so ari ase ye ene odi ni kuro na maye obrempo so si form dia na so ari ase ye ati ase ye na ne right hand man eye honorable boja we assembly man ewo empotemo ho no mo ono so besi form oye too much wow oye too much tie di ni kranyo bi na be ka boja oye too much bobonu ajayen I tell you and ademaso fo ne empotemo fo ni me kro ba kwa me yadom o ifo na atiake man kwanta fo no omu si form is it atia na atia ni omu di ni kra omu kan bebre omu na dan no ye call you know omu de sa abubo ya ni sankofo na me yadom omu di abubo ya free potemo ba ye no omu tale abubo ya ho no omu na mi hia omu na mi hia enti ebia na o ye artist up and coming opese ye juma ye kwakodi no person be perform so do isa na say ere yo maka say person be pass it through person be pass it through e free ne ya ekọ bra be churo within okay na say o man so ho nso a ye be chiro ba bia bekọ o ban Briefaland a obetumi akọ ho o ye up and coming artist ye mau platform no abe gira stage no so enye yo never yo ontum bia e ho na me launch me nyum no me launch o chema onyo no see friend say say nyum na e4 ye wo swata ho swata ene wo Ghana guest nso ene wo James Vien ho ene wo Sholosha yes enti mienu no swata no na yo Sholosha ene French dia no James Vien ene yo de wo ma James Vien no ma ya capella kakra sesia wa ha na kada ben Chama no fa me kakra sa mo gaga a capella ango 40 o won and I be say nana mutio nana person feel kakra nana manso he ado fa mi chia o o tie no be lanche me nyum no enti my a capella kakra kwamna o se me ma capella o okay eje to nyum no me oni eje ne ba ye dia okay na nyo tie de on de omu a oni eje ne ba ye ko bebu a enti yanko James Vien te petit patin okay ni l'ancroissant avec des mots oh papa chama na my swata no chama na we say are oye die now awu kwa me yo awon kwa me do oh papa te petit patin oh mama te petit patin oh mama te petit patin ero na chorus ana re e ho di naka ne je di rap na shim eje wa ha ne je di rap na shim so ati ase hwe ya boy wo mansofo no etu de omo ntwen ye de vim ni nyina de ba manso ho ne de Sholosha na be Sholosha ye Santana Zimbabwe Santana Kali buya Master Dulikaya Tula mama tula mama tula mesu mama mesu ubesu atre hwan o maame Maso for one so much. Now let us say him. Me say that stage you so. Chama enya grow ni ekwa o. Ekodi agro. It is a o so ba na be pass through amasa wonwom na nya da me face wo. Me imagine say anke ye kokwawu.
So that's it. And where is it? I don't see there be. Manso for train. Any in crum so what is near train. Tia the East and say Bamanso. Yeah, the East and come manso. It's important how for be as the manso across so na a festival. Enti yebesha sie fiada. E fiada na akwaba. Kwaba. Ye ma ye nyina ho akwaba. Se no ye Briefaland na akwaba. E no ye demu o Briefaland. Wow. Ah no ye akwaba na nkasa. Easter akwaba no. Easter de wa mama nso awayo. So what I say. Artist obrimpon. Artist. Chama, me say na ya wakache me wi am ko studio me ko recording. E dey en ntem. Because me de makubi mama matuni din. Tume tume. Kokonte ye tume. Ada watna French kakra o. Who say yanum say me producer no or not French. Antino lyrics or the band nyina say. DJ so rapper. Me kwa me kobo na mane na ja ono so hia ni lazy. Otie into ono so boa no ho. Eje kwa ka balance kwa jagu. Artist e wo dwa ha. Artist e wo dwa ha. Artist e wo ofuase ayi. Wana wo kan dia. I don't need your phone. Na artist be no. Ababo eje ofri we. Artist ya won potem we nyina. Obi amoaboa no ho. Mati so to e chambo so. Wo de wato nwom a. Obedwale. Wo wato nwom. A nwom no gba enko. Me sister we ye ma wakwanya no a. Nwom no gba ebeko. Akwa no ne kwamna cost ye program so watwa nwom. Akwa ben ya. Akwa Rust. Ono so abɔ nwom ho. Rust so abɔ nwom. Na Rust kwa ne ka metwa no. Ene ze nwom to ayefu. Enti Nyankopo ya domo a sa Easter Friday no eno ne akwaba Easter akwaba no ye kobwa demu e wo Briefaland ye kukuru ahenkan ni nyina de akɔ hɔ ɛhɔ ne ye de shows ni nyina e be free aba ene be de mayade into bia mena fiada na akwaba no so that say ti ye bia ye be fa mid morning ni news ni bibia ko kunkum Africa ye wi ana fiada tua so that say we no se ade chi obi ankwadwuma ade no ade Saturday na se Yesu awu ye na yi Yesu awu ye na yi na afie we ye no so si fiada pepepepepe esi nti fiada na ye wekipe wono aye be na yam obenu no ho Yesu de wanu wo anu wo papa nti no Nyankopo ya domo a aye na ehase ye fiada memene da kwasiada ejoda na ye buka nti ejoda no na tese artist fo no beba mu no Zara say na mayade ye kwa animu no de ye bedi ho nko enema bebrewuram enema bebre wom enema ama wanyam wo we na ban say a ho na be hu dressing yes na mo start to so baby gas no man dress ya ayi ni na mo watch man ni na mo Ejiro Nyankopo ya domo afiwe Easter no ye nya nkɔ kwawu no nanka ye soa radio na kusi kwawu ana mo si da bi asa radio esi achimfo asase so enti momra manso ye kwanso na nana magye yen wow fe a mo nkasa Easter yi o mu gina mu enti enya sem ketwa kra wow masofo na nkasa gye atom na me ade ba kwa mi ji se nkro na hyehyɛ ase no ewurade omututu mabobo ya no na ben pin se Saturday no Easter Saturday no anopa no ye be nsiesie o manso kuro nim so ata se clean up exercise no ye be twimomume ye twimomume na brass band ni namu yani eno na ye bompa to bompa no aya na anu ma bi se na me panu so ata se ankankan se ye bo pe ne wanya fine lady bi no di wanim no ahye legacy no ewurade na se wo di asa no chairman oboku so futi wo o na se we de o chaye normal wo share me so wo share ya oboku what ya hwe o da bi chairman che ayi o se ye ko AHENKAN ato ano na mini kusi na nam timini kusi kwa na kusi hu obi no obe pre me afi mike ni kuta na ja to bom ko guna de o ti ready here comes ko ko shot eji Nyankopo ya domo a Saturday anopa no ne ye be wo ho no na Nyankopo ya domo a anwumre no ye gema sukuru nyina aboso ye street carnival baby abefa bia ye bonnwom baby kwana bia ye de machines asisi wo bia wu bia ma so de wa mama so awayo so that ye wa mama eji afiwe no enha wo ho se wo kokwawu
Chanka from the bed G as a mouse who crown more honey she stage. Kwa no crowd. Kwa no kwa kind of doso. Ube free hanu akofaka on koko. And son was a book. Back high hotel. Oh, and the house do we a bit my faka coffee. Ube timkana. I'll go for your gravity man. Abubuya. Enti ube krefie set me ko Aka Fest. Aka Fest. AHENKAN Easter Festival. Oh wow. Oh. Yeah. Nefua makumako enine. Ifiada. By man ma ada nkronkron mambumfu. We are starting for nyame adoma next year be krofofo. Enti mo obi anya ntobase. Be obi akroso. Ye ba be this and come. Sa. Enti masofo na we dem start. Enti ubetumi aboaboa wo ho. So ya say, o se o krefie se me ko AHENKAN Easter fashion ni biaba nefua 9. Wow. Na o ba so obenya ba biada. Brieferland Hotel. Wow. E when they gar off. Obenya ba biada wo ho. Guy pa. Enti afiwe no. Wa ba bia wa yo ho. Hey, Adwa Robert free nkran aba. Adwa baba. Ka chan so oba me pade bi. Me want to ade ba ko me. Ade. Chema we make we chiro. Na me bia ko ni ye. Oboku ahwe form. Na be o ni me ade me peche. Oboku ahwe. O da me peche. O chema ade. Me peche. Wo se wi abebo ti me cheche. Enti ka cha adwa se wa on to che mere me. O se wate. Enti se kwa me ye bo aba be ginam. Ti masofo. Ho choboy ye kwa che maso. Aka Fest. Idinede. Enti omo be hia yen wo ho. Enkomo ne yakọ yanim ne yebedi ni kakran. Na nan ma hemfo kra be rap. So ati ase ye. Me mfa ni say bia. Aboabo ne manso rap. Ose kania wo pe no be ya ma adwa be. Adwa me nka. Ose kania wo. Oh, adwa me nshira o. Ka cha adwa se me peche. Eche. Ena me pe space. Ena me pe minka dempu. Ena me pe me Chema o de influence. Me pe shoe. Chema je be shoe. O pe jeans. Me pe jeans so. Na jeans ni shoe. Na ma share African wear ma kaka. Oh madam. Oboku tu asuma be. Ze go for ye ba. Abuzi abo ye go. Na sabre ye fa gudie mu nsem kaka no. Ye mfem na Joshua Kwabra Jenim. E na fe obrempon opokuare. Ye na na no pe yatena sia. Ye di latest no ye di ba. We e nyame adoma manso. On that is on the 7th to on the 12th. Now you say ye piemu our manso Aka Fest. Say no Obuoba Ofori Amanfo dia tujano. Nyame adoma on the 7th the fiada ye starting na fe akwaba no. Ye piemu Brieferland na fe ye start ye papi ne fe ye twimom. Nyame adoma Saturday ye beto adwumadie no so. Na you say clean up exercise ne because so ye wi na nwumre no. Na you say street carnival fe nyame adoma Sunday emuto special pool party. Ye de be hyehyɛ so na fe Monday ye di dwumadie na ba wi ye no de masa artist fo no. Mo na ye say mu bewie na ntiwe Aka Fest nyame adoma on the 7th April to on the 10th April na bako sa enan ene ebedi wo ache manso ti manso ne nkura na se manso ne ngura mu ho nia no bia se wura mu obi ani afe ya subu abata bi akroso asanteman atiake ma kwanta ne hofo ni nia no mu share na afe yem papi mom na se fa festival no yem fa hyehyɛ so na afe yem wura mu na yem fa sam no kakra no yem famla yem share se free wo fa Champions League ma no eno akwata final games ni bitimi koso na Bayern emano enso etimi chi Arsenal mano ebone kan ba ko a Arsenal mano etimi afa ball Antwerp Roma mano tra ho Barca mano ekobone kan ba ko AS Roma mano etimi afa ball Antwerp Samson Olympic Lyon mano tra fie Chelsea mano ko bone kan ba ko Olympic Lyon mano etimi afa ball Antwerp Paris Saint-Germain mano etra fie Wolfsburg mano ekobone kan ba ko a Paris Saint-Germain mano etimi afa ball Antwerp yenwura mu AFCON na yese under 23 eno so enche beba so Cup of Nation qualifiers no todwa na no matches ni bitimi todwa Nigeria mano also tonsa de free Guinea mano game no 0-0 ewo ho Samson na Niger under 23 tonsa de free Sudan under 23 game no 0-0 Egypt under 23 etimiche na jese urema Zambia mano na se Zambia under 23 no ebone kanime no Zambia under 23 no etimi afoball Antwerp Samson na Sierra Leone under 23 answer Senegal under 23 no azu timichi Mali under 23 ebone kaneba kwa wetimi ate nyame adoma na game bako eba so South Africa under 23 labatonsa ede afre Congo under 23 no me times we under 23 Cup of Nation qualifiers eba so nyame adoma fiada Ghana yaso ye to Algeria na de akwahyehyɛ so ewo Algeria abonten so yegusu agina bibrem da gudie mu nsam no enso eba na yempiem AFCON qualification no ya de ene games no ebi eba so na enro 2 games enso
enso etime ba so Benin tenafie oni Rwanda ekotie sa game no end 1-1 sa so na Sierra Leone so tenafie oni Sao Tome and Principe di Bonia sa game no end 2-2 ene anase ochena games bebre na enso eba so a I'm sure sepoku ekitanti emfa chena games na afiance na Friday dia no ye de atwaso enti ochena games anase ne games no say na ebesi Madagascar ene Central African Republic na ebo Congo ene aye South Sudan ede even time so afei Ghana ene aye Angola ede ebo ne sa game aye na se 4 p.m. ena eba so Zambia ne Lesotho Gabon ene aye Sudan afei Algeria enso ene Niger de ebo ne games we na games a ene eba so AFCON no ma ye de munsam no edi ejaw echena say ina ebesi akọ DR Congo eba tena se ani Mauritania ne bebo Uganda ene Tanzania Cape Verde ene Eswatini afe Ivory Coast ene Comoros Nigeria betena fie no ne Guinea and Bissau enso ede awentam so South Africa ene Liberia Egypt ene Malawi afe Equatorial Guinea betena se ene Botswana bebo Mali ene Gambia Senegal ene Mozambique afe Burkina Faso ene Togo Cameroon betena se ene Namibia ne bebo na afe Tunisia enso ne Libya ede abone Guinea enso betena fie no ne Ethiopia ede abone way games a enene china eba so African qualifiers nima yede mun kra no so no yede ejao Yenwura mu Diego Armando Maradona Stadium and a big game no eba so England to Italy no the anthem so way Euros qualifiers no na no kase ba perfect Gary Saget ne nkwala na kwa koduru Italia bibia etimi successful na no pre match no ene ekobi se papa na branch fan bench wo any Ray James and number starting game na no so da bi and then na say ne squad a odi kopie mu FIFA World Cup am start here no sa squad na no di wuram na ne odi 4-1-4-1 ene di wuram na hwa branch fan Jordan Pickford ene wono ene better post no afi uku anima Luke Shaw ebe jinam afi Harry Maguire John Stones and afi Kaoka womo ene be hwe kiro adama team fan England afi Declan Rice enso ene be jina defenders nanim afi Jude Bellingham Jack Grealish Bukayo Saka Jordan Henderson enso ene be chese enipa bakwa sa enaya omso be jina branch a afi Declan Rice anim na afi Harry Kane ejina omanim etiwe papa fan Gary Saget and then the squad odi wuram akofesi England akofesi Italy bobo kono no dia to just say wom say Italy game no ano adintie beto Genimlanti ni di wom say Italy for no ekuta place bi ano den the likes of Nicolo Balleramo Massa Ukomani am say Marco Verratti no bono ano den best still England England kwambia say na am copy 3 points no e the fit Diego Armando Maradona Stadium ho na film dia be pm e wo England abonte so Yegusu ejina Euro qualifiers ni mo no ya dia ene games bebre na eba so enso Euro qualifiers ni mo Kazakhstan etnafie oni Slovenia ebo sa game ni eye ene wi no miensa ena ebo so Bosnia and Herzegovina enso etnase oni eye Iceland enso ede in terms so Denmark and Finland na ebo afi Italy enso betnafie no ni England enso ede aboni North Macedonia and Malta enso ede game no eboni wa Portugal and Liechtenstein ebo San Marino and eye Northern Ireland na afi Slovakia enso etnafie na oni Luxembourg ede aboni way games are 2024 Euro qualification ebaswa yedimun kranos no ejao yenwura mu Buenos Aires ni ani komo enanya senya seketo Monumental Stadium ho Argentina omne Panama ene de hihye so na papa fan Scalani unusoma kwaje FIFA World Cup na ba na wura mu ayetese ewo Monumental Stadium ho Argentina for don FIFA World Cup ne beko afi Copa America trophy no omde ba kopie mu ho na afi supporters enipa 75,000 ena mno kasro ma to take it omko Argentina ne Panama na papa fan Scalani ne ko bisa se papa na be sakra kakra wo team no so dabi squad a odi bo editia France e wo FIFA World Cup no the same squad na e no be face Panama ne ene ohia goals e mo person Argentina players no enso team entertain e supporters am be pie mu enso e wo HSS stadium ho o we no di two jo se ade bako a e san kan no e mo no papa France Canani e stand the contract no e ya branch e line no Messi o e na dwen se national team no on retire afa Angel Di Maria o e na dwen so on retire no mu nya beto so bo Argentina national team no o se no ka ho e no papa France Canani standing the contract no aso di Argentina national team na so ne o catch supporters am be pie mu e wo Monumental Stadium o se no bia ni beji esa se Messi ni nkrofo no ma ready se ne Panama de o man sham krabe e ka bako sa be nkron ana mo begu Panama for atrem we papa France Scalani Argentina coach ni se mo di jan no yedi ka break am order say England and Italy enso ejina kono we qualifiers na yes eba so e wo Euro emu na do ni chiem e wo England na FA no enso atu supporters a o mu free England ko pie mu e wo Italy ni fo se mie no omo ekono se uye bema na se okana so yo ba na se game kwa kohwe bia hwe na wanfa bet anko o de bet kwa
serve as a weapon unim say ne no oba football ma to trust them there Italy omafa bombo sounds no England so there unim ye pa ye betime sibiri mo stadium sa into England FA no ade one kese pa enso akoda ma 2500 supporters move England copy mo Italy so mo kono omo hwe no mambo bet enfa nkwanya sa ahwe no bi di hook no enso etime hook obi mine na omakuno ato Diego Armando Maradona stadium mo ma we report nso a efi England ever yen wuramu our Real Madrid bobo kono e be catch us step papa fa no na Mr. Duncan Lancelotti nyame adama summer transfer no papa ne ba kopie mo Brazil national team no akofa adwuma no na yesi Jose enso akwakodi nkonkonsa yesi Jose akwaka che ne namfufo ne mizo se de Madrid bobo kono wono na nyame adama summer transfer no oba be fa adwuma no as a manager ema yeso woni papa fa no na yesi Florentino Perez kra din komoma yesi se no na ketu akra no papa fa no Florentino Perez so a communicate dia che Jose se busumi biase no de be ma no ama se de ade no aba be official enso ewo team ana se country ya fa no Italy ponte so yesi Roma 47 per and yesi Roma for no starting from hadwen se Roma abra ana se papa fa Jose no wa na adwen se nyame adama sama obeja Roma adwuma no e de ato etimizu ka se Jose enso ebe akokochi Madrid bobo kono Roma for so mu pe coach enti the lines of Remo muso betimi no application Roma Roma na muso makofa adwuma no as a manager ho a anopa yaka mu nsem no ye de akire wo Tyson Fury any Alexander Usyk eno no pa ne awia no ye break it man say bout e do manim and na come share say eba so April 2023 and then April 29th no ya dey asa game no mpanifo akole ne off onim say say bout eba so Tyson Fury na nka eba so Wembley ono ani krom o shebo say ne siki be piem no obefa 70% na or the 30 enso ama Alexander Usyk na fa owia na bout mba na wie ya na the sanka kra enso akoba Ukraine for war na something Russia edi elbon no na enso mpanifo prayer sabat no enso entimi amba so we ama so share enso ne aba enya de kotwa na ne no nchema Usyk say ne bout ndie opeso okun bouta na se na kuma so pan ne no opeso ne Tyson Fury enso ekon intene se Wembley for man bout na tum dia ene otwan na so kopiem o South Africa jida ya de ne no omu stadium bako so omu si wi a ho na sabat no enso ebeba so ye wura mo Sevilla bobo koni ani komo enche na papa fa George Sampaio amo bone na situ as a manager se Sevilla for 8 minutes to so enya adwuma biem me no ka se no am appoint new manager papa e fa na is Jose Luis wono ena be fa Sevilla adwuma na as a manager to say the Jose Luis wono ena ba abe manager edema Sevilla bobo kono na Declan Rice say yan kanche West Ham for nyame adoma summer transfer enya do be to so abodwuma as a player edema West Ham biem na nya bre omunya no nko Chelsea bobo kono anu say yakoma e fi Declan Rice wo ba ye di musem no ye di ajawo ye baba fie na ya shansem na say e dey free the senior most national soccer team Black Stars of Ghana catch you nim say enei na say eye no nan omugina kono omni Angola na dey elbow ni na enu pressure no enso etimi ekos ama head coach erema aye the senior most national soccer team Black Stars of Ghana Christopher Williams Gerald Hilton enso achechemo na say papa ndin ede aye Jojo Walcott unim say training ekos no ya dey see Paul enso etimi ebubu abranten na so na Christopher aye Hilton enso akasa wasa abranten aye legible ekwanda no say gamer ena wiai Ghana ne aye Angola ede elbow ni no abranten din ede Jojo Walcott ebetimi adapo mu enso ede amagana yentie se ne papa ndin ede Chris Hilton chechemu ede fa abranten ede Jojo Walcott ho no ekoye. Yes, he is fine. And also, I think he posted it anyway. I'm not somebody that goes onto social media, but I understand the significance of it. And I think there's something that went out that actually wasn't from Joe Walcott. So, no, he is fine. Of course, at the time, there's concern. But very shortly afterwards, we determined that he is fine. And yes, it was a very unfortunate incident. We aye Christopher Hilton in sama kaya na for the safest pairs of hand abranti and then aye Jojo Walcott one yerimu kra no edija no owie no one fence one ma o see players na say aye like so muntimi engine mo ansia kan enfama Black Stars o Torek Lamptey ono de epra adokronom afa Muhammad aye Salisu ronso mo issues bi won hunti enei ye hu abranti ne Muhammad Salisu ewom say abranti no officer Lamptey me piem o Ghana camp de na so abranti ne o issues bi a ontimi engine Nsiakan and from the senior most national soccer team Black Stars of Ghana. If I look at the squad where we are, the only concerns would be about Mohamed Salisu, who's
There's been some concerns about him over the last few weeks. He's had some difficulties, some injury difficulties over the last 2 weeks. His club have, although he played last week, the club have used him sparingly because of that, because of some of the issues. So this is one that we have to consider. So he would be, from the squad that we have, he would be the only doubt that we would have, and it's something that we will have to determine and think about today and tomorrow. Enti we ayasama na Sir Christopher Hilton anso akaya pokumeba na Angola coach na anso akasa na onu nse Angola o koma chemu padia na so mu nicknames na the Black Antelope omo so mu coach akasa na Sir Pedro Concalves anso chema oso mu koshia the best team in Africa oso hwe Ghana World Cup ekwe performance na se wo mu se free mu ntem de na so bone na Ghana ni mbopa ye oso the round 3 and round 4 of the AFCON qualifiers now one of the best team in our Africa, Ghana, and Omushiano, Naso, and then Omudamba, never be challenge Ghana, now be also upgrade them. Then some more expectation there, Papa and Dean at the Pedro Concalves, or say, and my expectations at ye. Really, in our identity is always try to beat our opponents. So in our mind is try to beat our opponents and win the match. In the end of the match, if the draw persist and we have chance to keep it the draw, it's okay, but in beginning of the match is try to win, and I believe we can do that job. We the Black Pelicans Negres. We no call Angola. You're from the Black Antelope. There's Angola for head coach Pedro Concalves. Ninsama or the Atugani. Yeguso the Blasters of Ghana. Omo and omo kwasi jaso obiese bianom. Na no pay enra ebo enumele 4 p.m. and a team ni wura mo Babayala Sports Stadium. E koy mo final training nyamia no men 4 p.m. and a game no eba so se na kwamna e de Atugano Mohamed Salisu enra na yeso no de eba se ne game no otimi mobiti Daniel Amate oni juku ne de the Blasters of Ghana. The no GFA president, Papa for the K to Kreku Rem, or Babayala Sports Stadium, Ekoshe, the Blasters of Ghana training be Andra, and a brother fan Abdul Samet, and so if we FC Lens, Ebedu Ghana, how no to me joining the Blasters of Ghana camper, and no one see training, Edema the Blasters of Ghana. Now, no, any brother fan Thomas Step party in Como, and if there's a party, game ni basso message bang, and I would Ghana for. Yet, just a brother fan Thomas Step party, Edija Ghana for. Meet us at the Babayala Sports Stadium on Thursday, 23rd of March for a game against Angola. I can't wait to be there. Come and support the Black Stars to victory. Cheers. And Thomas Partey gives Ghana the lead here. A stunned silence descends. Enti Thomas Step Pateno no si Ghana for no bia nwura mu e o Babayala Sports Stadium na for bia me support team no na wonu se no Angola for no enu anadwo 8:45 eno mo so free ayesakra ebeduru na se kuma center no mo ankoye training enso e o Babayala Sports no mo so mo de nya do me training o Babayala Sports Stadium na no na maso kradu se na obia nwura mu o Babayala Sports Stadium enko chese enko support the Blasters of Ghana. Omo here your support ye nyina be kwa akota o machi. I'll be there to support the team. The Ghana ni bia na support the team na team no fan into my friend. They need our support. Forget our appointment. You can't go and say our own penny say appointed. The team here they say they support. You be have support in internet. You may have your own opinion, but appoint here we umpe or na a team no. And we have to respect the process. The entire team, national team no achieve. Na we need to back up. Enti maso ekrado no Lagos City coach o se ano bebia do no e dey Chris na appointing so no the Blasters of Ghana coaching to Bianco Babayala Sports Stadium no nko support team no kwabra. Emmanuel Ajimanbadu also a former Black Stars player also akasa e afa venua Black Stars ene Angola game eba no na se senior isi etie o si Kumasi Babayala Sports Stadium favorable grounds e ma Black Stars afo kopie mu o agudie mu a na se Kumasi also center for babia o se o ne no o wa and I say northern regional obetimi aba wo FNC central obetimi aba wo western obetimi aba greater Accra east nyina no eni obetimi aba behwe bo ni bi ye de ko she Cape Coast ya na akwai baby kuma bi ene no obia entimi emba o say do ni chem Babayala Sports Stadium favorable grounds grounds na say eboa Black Stars papa ye o so no ni kwanda nyina o Black Stars one game pe na one goal and so e Kumasi Babayala Sports Stadium intene no o so sure say game ye de ko she Kumasi na senkrumdie no enso betimi akọ ama the senior most national soccer team Black Stars of Ghana.
One of the favorite girls were blaster player, even young, United say above all, Kumasi Sports Stadium. Lekai, Yakobo, match go be and a Yeluswe, Yana Comoros, almost one here, but I'm saying, yes, support his own Basia because Comoros are second idea. And I think of 4 years, and from Uncle is favorite girls, I Kumasi. Uncle go money masia, Obumwa did the Umbe Kumasi, I say, almost woman and if you almighty Egyptian in the year, Abra, you could draw one uncle post show before you miss show more the life of Stala near yet your mobile Kumasi Sports Stadium, or more Obian in the idea of Nigeria. So, and the ground every footballer because of the kind of support now, the kind of I say a quiet center of everything. Obi February for Obi Mabakaka, Obi Fichamale, Obakaka, Accra, Bibitmaba, East in the West in Babia, I say a quiet center, Obi Fele comfortable so Rebano. That be a Baho and a reception of Kurano, one in city. I think the guys are very happy. I spoke to a couple Omunis on mobile here. Salus Obian in the view free air bus here. Mostly the film engine can see the down by I can watch them. By I can see there might be there, Koso. Now, listen and now you now winning the Uber Kumasia and the energy of especially me, national team and woman in a match about Kupena Mebono Kumasia, 99 Shegu, and Tia Kumasia. I had to make a the second hope. Until Omoniaji and they welcome now Monia Run. Outside was flex when they came on. We Sama Brantani Emmanuel Ajiman Bedu. And so Ghana Premier League nyame ade mo chena Monday 23 no matches in say ne bekoso Aduana Stars tonsa LFL RTU no de antam so e wona na Jema Bedu Park afi Kotoku Royals e wona ise dawuno o metonsa LFL King Faisal 3 p.m. wo chena ana sa game no e ba so afi Saturday no Karura United tonsa LFL Accra House of Folk no de antam so afi Accra Lions e betonsa LFL Beach United no mo dia boom Great Olympics e betonsa LFL Legon City no de antam so Brekum Chelsea tonsa and for Tamale City no de antam so Dreams FC tonsa for Insuatraman no dia boom Bibiani Gold Stars tonsa and for Samates no de antam so na for Kumasi Asante Kotoko atonsa and for Mediama Sporting Club na Kotoko and I no can say that Brandt fan Rashid Nati afa Isaac Opon and afa Yusuf Mubarak sa 3 players we no more pra and no full scale training and assignment team me ensa we edema Kumasi Asante Kotoko and no Mediama you player of the month of na February Abrantefe Nudin Abdullahi wono enomo bona baso say player of the month of February no one ni player ni money so ani e wo Mediama Sporting Club Moses Amapaka enso timi China dia anope yadwudwansen mini ano e de amawo yabako na Black Stars game no na Dr. Kwame Chei report en second say 1000 tickets wato e de ama supporters of mabehwe e game ni bi afanya no kwa o say buses ibi ekopeki ibi ekobekwai afi ahenema kokoben na afi abrankesi oboase nyina no na se opebade free buses e de ama supporters o support Black Stars enso o sa bia yi na bibia nso etimi akoida bam soboti omuso asen etia na se aba e de ira gude mu 7 e ba ne yenya ya unyanso shafo ba kutum na afi twema ne ndi na bobo na bibia nso enkofa enfama ni mfia wodi no soboti eye de ma fe number na jin dudu mutu 0551119620 and 0244087695 Ayemina Enterprise e Dome Market ho na pendudu atu a na se ubenya enso atu o achim down my friend number 0244878763 Jubilee Hospital enso boyen yaro bi adukuru bia no fa kopiem Jubilee Hospital na fe yehwe ne ntu ase tempa so enso emfa ema Odenbo Abu Road Amantra Bridge ne so ho no ene wo friend number na ne mpanifo endi enkomo 0244575799 0244575799 and 0241784645 0241784645 we mu ejuma kom so ase a eda gude mu nsem ebeja ye di si ha na fe captain in the morning Samuel Obuoba Ofori Amanfo enso at the morning show ato asmidi at the Joshua Kwabena ejenim oti obrempo poku warinka Yosef Fajiri afe Raymond Achete Urate ne Benmali omo bu asho no ye di bibia enso ebeja captain in the morning Obuoba Ofori Amanfo over to you.
Adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933FM. They say there is nothing bigger than AHENKAN FM. For me, AHENKAN is one of the greatest media houses in Ghana because you ask the right questions. Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933FM. That's right. Ma yensamu akwaba emfamra show ni so. Marching any jumedie no edin. Anopanko ma yedie. Erifa manyosem dada sitna. Eni ni akaka ho. Me yafasidan kom the sports team. Joshua Kwabena Ejeni. Obrempon Opoku Uware.
Raymond Ashitete AJ Ewufie Mastermind Ben Mauli Nsosa Yendong ase na fe yentwa so and at 4 p.m. the live commentary Ebebrel Ghana and Angola Nina AFCON qualifiers Tiana wetimi Edi atu heti ebi Ofra wo yayi Anope mamo wache Stagger onsusu anope machiao Sansusu ena MP3 meti wonkacho na bibi aboko de Gladys Ampabin Efia Bim Mami Efia Bruni of a chumasi Mami Tina Boating Oni abusiani nyina ye cheche amu nyina obi ode ni fidi ato ha no pay mu nyina ye cheche amo Obuoba JA Adofo ose insem keka Oframi Obuoba Ofori Amanfo Yere without chinti obra kwenti afutuo ni adesua wom ye nyina ye de mayen hwen ho ye ka kire we ya na nya nkwan ye ka kire wo ye ka kire na ye nso ya fa ye de na ye de abobra because enkoba se de bia ni abeka kire wo ubehia me na nya me betena ha ka no eye bidibi foforo kra na me nso me ye e ba sa na tese me yare enti ye ka kire we ye nso ye fa bi ne ye de abobra na eso abamfa so de amaye anopa yi wo dachi enti Mama infanto asoma e wo brofo kasa mu ne say your problem might be big as a sheep, but God will give you solution as wide as the ocean. Your problem might be big as a sheep, but God will give you solution as wide as the ocean. Ebiana wo hawo ne so pa. Ebi akwa ko bobusia bi abosia ne mene adane kakese ade achi na wo yem ahyew sanse unya ye kra nke wi asensei na nkeka no entwam nko minim wo hawo a wonam minim ade a etete wo minim nia wonam anopa ya ama wani enje o sorry anopa kra still ano owira ho ususa Gideon Kwame Kwache Anope Memoache O Nkoko Medu Nkoko dia amenchi ya miankasa minu ya bema Akwesi ayiribi DJ Blaze oh you too much Enti minimo hawa wonam a etete wo minima mane a wo famu a ama wo wira ho bebre eka won kokra na nka won tie ase ebetimi aba so wo hawo ne so betimi aba so wo hawo ne so ama emene na wo de wo hawo no totu subonto anase suhyen ho a wo betimi aka se me hawo ne te se suhyen but ani je sem ne se ye onyankopon bia ono no haw bia owo anu ye haw bia o solution edema na sa solution anu ye no de be ma wo no eso chen su shen se su shen eso ono ne so a se ya no na munsuo so ana me boa ono no so wo yo haw kese pa ba to yo haw kese wudi ni siasa ase yantam so wontimi nante Jisa wodi na sinsuo so anopai emfa ho ne se de wo hawo ne so te wo da chinti Yankopon se men kan kyerɛ wo Onkonkron se men kan kyerɛ wo Yesu Kristo se men kan kyerɛ wo
Eje Nyankopon oba Nyankopon no nkrunkru Nyankopon ene oba Nyankopon no omo aka bu mu omo se menka nkyerɛ wo se emfa ho ne se de wo haw no esi etie ebia wo haw no ehunehuna wo ebia na wo haw no ye yare bia ato ahye wo so ehunehuna wo wo da chinti ya meka nkyerɛ wo ne se ye wo Nyankopon bia o wa sembia no yie e de mane ma na se Nyankopon ne da so tiase a wonwu ye enra no ye nyame enne oye nyame o kyena nso obeye nyame o hawo no eyire so kyere so seden enya de ebebu nkama fa wo so oye je Nyankopon obe Nyankopon no nkronkron Nyankopon a o kane ma ho enti emfa wo no hawo a wo na mu obejew ongu animu ase oya dum wura obehwe wo so a wo ho ma asem Krista sumdwe nkan ho na adom no so mfa mayen wo da chinti nya abotre fama awurade wate nya abotre ma no onim nia oye bia Nyankopon onim nia oye bia onim o eyen kakra ongu animu ase da Gladys Ampaben me se awurade ongu animu ase eyen kakra o sisi ya nenya mamu a wo ye nipenti ya na unwinwi kakra etede bi apese minya kra na nka menkwa firi mensem onipa nwu ya onim ni obenya ene de wonimo na ochena nso in fact sisi ya yi wo hwe wo mre no anache se nonso abo apa ho sima no aduanan enwotwe sisi ya de obetumi aka se unim ni ewomu o na nonwotwe mo no unim ni ewomu unim ene de yenim ochena yenim ene nti mumye nya botre na ye hawo ne so se denyara awurade wa no ye ede mane nyina wo da chinti pacho frame Obuoba Ofori Amanfo jumadi aguso wutie ni aturu din se Maakye nti wuhia wunua na wakyea no na afei wa mankomo akọ nti makyea wa wie yi enkomo nko an ye die Ghana adisie Obuoba Ofori Amanfo emamo ate ediba ahenkan 93.3 FM ekose bonchense okopamosia neda a obedini no wo akotu esikai Mr. Conrad Kakraba we director Christian Heritage Christian College Director Conrad Kakraba we too much Oya jumana unya mpenimfo bi ni mute say jabo sompem ne mo a opani bo sompem o wa akye ase afi obinya 70 years o say ujumade no memfa ni agro oka bia no a na ama me honhoma brass din say na radio nsem mpenimfo de ya no mo traditional radios akese o mutie hu endi say ojai no na obetie wo a na onso awurade abu bi wate endi jabo sompem anopai metu chama efun kansanom mpenimfo amutie ha awurade nhira mu nyina ami afia broni we too much ensam ke kana adoso enso awurade nti yemu odene yede de bon krata mo so de beto aso de ama enran so oko UPSA former President John Dramani Mahama wa launching platform a se wo pese wo contribute kakra de ma no e woni campaign 2024 ubetumi ayene sa and again enra na NDC for close you wo mo apono nyina enti wo pese wo ba be parliamentary candidate sisi ya de wantimi anko enra no a na dayeso wo si enya no wo so daye wo pese obeye president ya wanko no wo so na dayeso sisi ya ne de o mato mo punu nim ne aka ne se bi a menteme ho ase bi ekoso wo ba bi a wo be company fo ho na mpanimfo asisi de ama wo omo de ne sa nkakran Nyankopon ya adom a May ne de to so edu miensa eno omo kwakoto abakese no edinti ya na wa hye ne nso ede amame me no ka say so NPP
omugusu omo nso boabo omo ho meetings upon meetings ekoso ye tibi meeting ni bi ono omukushia na emu ayere se benta omunya ya na nka omaye omo primaries ne ntem ebirim nso so chese da bi mumienya botre sanse wanhwe yi a na omakwa kotutu mampo America na kofa ha kese de aba nti eno nso so ye monitor ne ekoso ho no mo an yebesie bia no yadi mu amane ede ebema mo baby amaduro no se de maka kire wo no yede dawubo nkrata mo boso no ebetoa so ede amao na mame mfa nkrofo adwenkyere ba ko mienu bi na fei ekwan mu enna ho ofra wo apia kubi dwumadi amidie wa hai ususu dibi ewo Kesbin watna ase Mr Speaker en wo frɛ ene eye wawoda mema wo awoda sronko kra senior anas ensoso edibia ba ono de nkomo no baabi ode nam no minim ne wakote wo baabi oyibo bu aten akire wo de ne beka ho asɛm adwa Roberta onsoso message no yahunu ye beka ho asɛm azeman onsoso de no onsoso saa Gladys ampa ben munyina yedamo ase ye kɔ yanimu no other messages no so ye de betoa so da ubon krata mo boso se na medika ka chewo ne ye de toa so e de amao na mame chance ye mfiri hai oba papa bibi aboko de oba de adaruma na so nyame adom ye nso ye ho ye pa de oba de ase sa adwen bibi aboko de nyame adom chairman aso nyame adom ye gina mu pa de oba de ase sure Kanima Mpani John Dramani Mahama wa launching a platform obi opese wo donate na ye de boa ne campaign no why ne sa nti enro no ankasa gina na namu donate ye de ye nhwesode 5,000 Ghana cedis kan sika 50 million wa shase adwen sika no sen na wo de ma Yewura Mahama ne campaign no go fi mensa unya de ka obaje oh man is saying o se ketu abia nsu campaign na so ye ai kadem de be ma no se sika no na se mi hu bi so o se es gracia o se gracia no ye de man no o tena fie o se wonya dwuma bia Ghana mra ne se wonya dwuma eno ano no so eja kwakra o di abobo na no so twere nti se ka pre bi ni ho o wire no ho te se toa no na sa 50 no kofa no wahi o se sa 50 no kofa no wahi o na se sabi o o friend is saying obodamfo ne damo ate akon de no be hunu ankwala de esa ta se se sika na me de be ma na bi ni ho isia mi hu bi nka o sa 5 peso bi no 5 peso e ho brown bi no oh ebi wo ho 1 peso 1 peso 1 peso anya 5 peso na make 1 peso oh ebi wo ho okomo wa ebi wo ho mo de this is how ho okomo ebi da so wo ho ani agi se me konam ko wese menya bi a okomo wa ye mono na ma no 1 peso o za mo ne ma ne 99 peso se dia bi a 99 peso nti o mo de 1 peso ani de o mo nti anu na me de be ma no so obeje dia ba mi ni bi wo me nchen na 1 peso ade to den na ni no sika kra bia nso kitu bia nso na no nso kitu bia nso anu nso nkire se 1 peso anu wo de to den ajabo an kire mo wan kire se ye de koto bibi wazu opem mo na nya mo na wo be campaign eti mi de ma 1 peso na wo de 1 peso akọ Ghana obi adonate 1 peso woni sika benya no be den across crossing Ghana nyina we Ghana kru kakraka yi tu de onye media no so obi de kase be ba no de aka ho ti mema no 1 peso oh man 1 peso na wo ye ma 1 peso abitimi de abobra oh Debi o papa de o de ye scan o de ye de o get scan na no also de ye campaign o de ye campaign o de be to fuel o de be posters o de be president na waso aware ya on to operate oh debi eye omusi we no eye oman adwuma so that here then oman adwuma we party adwuma debi campaign you know like campaign dey party adwuma building the Ghana we want together ejabo confuse me eti se scan no eno no de be build Ghana together of course say no de na be ba no de be build Ghana na ma ho so that here and am so kin kan Bible David say menye bibi ma wurade a enka makoma enhye me menti bibi wo me mu say ma bafore ye na ma bo no ma ye mere enti mi ma fole bo na me ko bo de be kama kuma no 1 peso a eno ne atirimode de ade atirimode de oba na no nya no ne kaka kwanzi aka no no de kwa maye o ti we ye CEO entu ka jam say wa o ye o de 1 peso na e kwa oni brother se de
me de asam to me okura imu me ne mo Dabi. One person dey anyeska so obi ntumi nka ntaba me ka kire o ya anyeska trimodin sam I would one person dey come you ajabo anyesika na esukra what dey den wo se kakra bia nsa nyesa no akan ye anyesa no no akan ye na kakra bia nso a na me ka say kakra bia nso a one person Ghana ha dey den o ma wo mo so that say se anu ye fan to hwe me man 50 pesos si etini to bibi 50 pesos e fan to bibi ma tum ma ka 5 pesos me si 50 pesos se anu to bibi e fan to bibi National Cathedral kwa wa ma abebu obi wo ho no mo ye se onipa no woda na wu nyane na wo mmere na mom na wa hyeda se wada no wu nyane na wo ade mi nya bi ne wo kwata de na ade me se me de ma ayi na wose me ntum 1 peso wo na ma huri ko 50 peso a was so bon se mame ma fan ko 5 ma fan ko 20 pesos 50 pesos me nya de ni tintin dete National Cathedral kwa wa mamo na ayi dia me ma 50 pesos a wo ye dede na se nyame de nyame asore dan mamo nyame asore dan isi he isi he yes National Cathedral gota no matutu ne ho no yes a process phase 1 phase 2 phase 3 na mu phase ko nti o mu si ne some say dan de isi ne dem nti o mu gusu si ne dem isi ne dem ti e di be pia bon nti edem de no madu phase sen zabe de bia mo be ya duru be yi phase 4 say mo agro ye ni so o men ni nti say medio na obetimi awie wanwi a won na nyagobo beto na so o yes what them so see next year match we was aso yen near de ba nti edura ni afro mu na ma beso yen am say next year dey match am dey match no so dey I want mo yom bibia nti mo bo hu mu beso yen yes what them ye beso ade aba wonte yes ye hwemo ye to ye hwemo ye hwemo nana sadi we dey amamu dey aso be ye hio what did you see nyina wantimi ansa fa nsi yankopon asore dan be fine so besi scan wetu ya bi scan dabi nya ntua ye me boaboa no okay be say ye kase na me de akọ I see say dey wo kan ya me gas me koma 1 peso ye he dey me wa aso ano no isi 50 pesos ya me kan kram dia me fe na kan ye dabi 1 peso ane de eno de ano odin okay ti me man 50 so that say wo ma no so that say na 1 peso ane de nye 15 de ye 50 no kran so nye what's the 1 peso fan to 50 peso utimi to nsuo enti se delegate ba na wo mo nsuo baako mo bia nsuo baako a onfa nguni bo Adwin ne tintin tete I come me say me tu susu enti enju next year election year no na ba no Tiba man say is it that me dem tu susu bia dem wa no message no mo nte ase ana or say building the Ghana we want together building the Ghana we want together no a movement papa ne best say stronger than apartheid and which party so I say and which party building the Ghana we want yen can say NDC MPP no but also intino or sha say anase obenya to me na no be ono na odi say dey bia okobia wo obi odi animu so that say into building the Ghana we want together no I was say you Ramahama di animu na yen ye contribute so that say ejabo na agenda ne say o e wo so obabeji akonwa no ansa na wadi animu am ya build the Ghana we want together na kunya unya nje ya say onya nyi akonya de ontimi mbe odabe unu owu ya fe no ogafunu na ena no kra obi be ka kire mo se mo nso me hwe mo so ne hwe ekusi sen ayi onde wanye sika obi be ka kire mo se mo contribute ni fancy National Cathedral amana donko ni yatutu amamo na mo mfa sika mra na ya fa me build the Ghana we want together also want ya na the man na we nyane ye nde odi amate ma me kwa ma no so me kwa ma no so na me ni Yera Jones Asante wono no ba achim odan ne mpotemu a NDC dimu akwakofa krata so pese oye omo parliamentary candidate yemisa so akwako submit because na ye tete ye hu sen na etie oh dabi yes an twene mfa ne mra na ye ne nkonkodi enkomo ye tete se ase achimodan ha ne de ono nko a achimodan constituency NDC no ono nko a kokofa ne forms awasan akwako submit
nti wɔsi ebisa ne ho asɛm sɛnea esi ɛteɛ ɛyɛ mɛma ne nipo mu ha wɔ NDC afa mu anasɛ sɛ nɛteɛ gya asante wote menka Maakye yɛnea minua na bibi abɔkɔ deɛ minua abɔkɔ nyame adom yɛde Awurade ase agya ebu wanya beduru watwam kura yi sɛ wada a wɔgye na home ɛnra mato mo pono mu ne yɛ tete sɛ wakɔfa wɔn krataa wode bɛkɔ ɛho asɛm te sɛ wadaroma yo wede minua ma memfa wafidi so na menkyia watiefoɔ nyinaa na menkyia ɔda NDC constituency executives chairman mu ni Gariba ɛda no na makyia yɛregye mpanimfoɔ nyinaa ɛne ɔda timamfoɔ nyinaa ampa sɛnea woka no nokorɛ yɛbie yɛapɔnto hɔ ɛma obiara sɛ obiara n'ani gye ho biara no wɔ mu ahoɔden no ankɔfa forms mpa me fae na nyame nso yɛ madom ɛna nnura nea ɛwɔ sɛ meyɛ biara matumi ayɛ dɛn ayɛ ɛde me forms kɔ ma file biribiara pɛpɛɛpɛ nti sɛ wote yɛ a na ɛyɛ nokorɛ nyame ayɛ adom yɛtumi afile na wate enipa dodoɔ a mokɔkɔ faeɛ so far ne deɛ menim sɛ ɛyɛ me nko ara na mefae ɛna me nko ara nso na mede kɔɛ nti sɛ biribi wɔ akyire deɛ a ɛno deɛ mentimi nkyerɛ okay na ɛkɔkɔba sɛ yɛ wo nko ara na wokɔfae na wo nko ara na wode kɔɛ a nsɛmmisa no bɛyɛ mmienu is it that adwuma a woyɛ na asɔ nkurɔfoɔ no ani ɛno nti ɔmo hunu ne sɛ woasan akɔkɔtoa so anaa mmarima na ɛhyɛ dɛ ne NDC no mu akyem daa ha bidase paa mmarima wɔ NDC mu na menim sɛ bebree ani gye ho but nyame kwan a ɔfa so ɔyɛ n'adeɛ deɛ obi ɛnte aseɛ nti me no sɛ m'adwuma ne so ani sɛ pɛ na ɔmopɛ m'asɛm anaasɛ mmarima anim no ɛno deɛ megya ma Awurade because Awurade na meda no ase sɛ ɔno na ɔtumi biribiara yɛ mmarima obi ani gye ho nti na me sɛ yɛn nyinaa nso deɛ aba no yɛbɛka bɔ mu no ayɛ dɛn yɛayɛ adwuma sɛ ɛnɛ na ɛyɛ me I know sɛ ɔkyena so bɛyɛ dɛn ɛbɛyɛ obi nti ɛno ate da na mede ma Awurade ɛwɔ hɔ. Okay, I know sir question we no ebetimi ayɛ too early but ma me misa na yenye wadwenkyerɛ kakra ɛwɔ ho wadi kan abada ba wo ba ye no opani on ne kokɔ gyina ye yɛru akwasi akwatwetwen wo to si form a animguaseɛ no na yɛ basa this time then na ba be so different I mean say the oka no no kre na mpanifo bi be sɛ bɛɛma ne deɛ wadi akoato na mpanifo nso sɛ bosom anim nso no yɛkɔ ne mprɛnsa nti ne ba na mebaeɛ na kudom na mede baeɛ sɛ wodi nkubu a na ɛno nkyerɛ sɛ wɔwie ano no mmere pa mu no Awurade nso bɛtumi ayɛ dɛn ahyɛ ne ho anuonyam na nkubuo koraa ne nso ne duru baabi a ayɛ a ne boa because ɛma wo nso wosua nneɛma bebree ɛma wo nso wototoo nneɛma yɛ dɛn ɛyie nti no sɛbe wɔ nkubuo deɛ sometimes no ebi hu ni sɛ ɛnya de pa but edu baabi nso a ɛno nso boa na ne ewu bi sɛ yi sɛ hɔ no ɛnyɛ nu hɔ ma me papa wada wo ma sɛ nneɛma a mede bɛgu akwan mu deɛ ɛyɛ bebree na ne nyinaa mu no ɛno nso san yɛ me secret a ɛyɛ me weapon kɛse a mede bɛyɛ dɛn mede bɛfiri ɔkɔ no nti bere pa mu no mɛdan saa nneɛma no nyinaa yɛ dɛn ɛde akyerɛ atiefoɔ ɛne the constituency executives in my campaign team, your strategies, the best menino. I think said the better also. Now, I did pay. Bedroom will be who no be answered as some idea banswa. I know, say, a better we are commercial. Now, furious, meaning say, as a sign ever. Okay, nti barring any last minute hinges biano kwana oko. Sisi akwa peke form so akwa submit. What is next? Sisi ano afeni ebe converting. Ebe veti ebe tutu ya no ebisibisa ensem kakra. Nti wi veti na afi no. Me say ebe na appointment letter I was say this start ejuma. Then na team ni constituency for nyina no. E my green light na I hit the grounds. Na fi e de ejuma na chase. Yeah. Okay. Yerama yena sena fi yama utri nkwa. We wish you well as well. Nti bibia ni nso ebe samba. Manusi mamentia na Najamra kenten odan kwanta hene. Na machia na opportunity happened
nkwanta komuhene ono so bo machi dom pa yi pa chese bibia beto fom bia no otina semente kra obefre me no ni medi nkomo nti sampanifu yi nyame hira mo pa na metia me ma me so awo me antikate nti edamase se mo so ahenkan fo abribia mo kai me bibia me so me bompa e ma mo se mo dwuma mu ntre na bibia no intimi hia se ya nti awrade ne eta na se no mo ye ho ban okay and he said yeah Jones is coming but Jones has come yeah oh you too much zongo kokos alaji isa zongo kokos he say regional zongo kokos ono so metiano pa okay yeah te enti obebo fa ha bia no so ano aba na ye di nkomo mati obo meba that's it yes yeah that's enti ani Owura Jones Asante na ekotwetwen nkomo no na ukọ ofuanse ayiri bia papa ba ko ho oye bruta oye too much yes friend jaja ken jaja also obema opon kroma so aye hye papa 2024 I don't know if opon kroma no mde ne bekọ a obema na so aye hye pa jaja nani abrese krodom no enti yeguso a ye na wosenka mibi se Owura Jones Asante so ono so ketewa bi enso campaign wo ye bia na adwen de ne ho bebo afore ne ne house to house kra no a Anthony adupay this one de menim die ntia say yes obofo ne ne nam ho apa so ya say enti sia na ye NDC for de na aba ye ka say MPP nsoso de duru na obi obeba be ka kire nsi ohia mmoa no ye beboa na ye campaign ama no omu didi omam bini the question is omu didi omam bidi say bia won so unyan contribute hwe but if free sabre koyi o contribute bibia they will also make sure say ombe mo nso wedi sa e no mo so contribute bibi na mo so mo didi oh there be see ade wo hia wo mo a opani na se mo kan won tie o se 2 million ya mo ho ne wo 2 million mo ho ne wo enti mo de 2 million ma ne wia wo e kom du bia be mo adi eni o mo so ahunu bi pen Oni amoso abebu omu ahi nyampon ye. So na ya do ba. Na Obuoba so masin. O se. O masin. Asemi de me ho agba afore ye. Asemi be kwa fie mu. So that ye. Be kwa fie me yensem pakani. Be yensem pakani di ama saa ketwa bia nso campaign. Na mampeni dada wan kan ni sa. Agazo bia go wura fie. O ka kwampo so o ka onu no di ani. To di ani o ka wie ye no yi tu. O yi bi to fom. Nti so we yi hu eso so obeba afore di akọ fie de na ka we yi ato. Na afore ben na chen se obi udi tie die enwom no to. O se obi de ne kra betu ho amani nya eyidi Yesu nkwa no tumi ye o pese wa yese ayi efie eyidi Yesu nkwa no tumi ye efie one my man omo ma akohoma no but odi ni betri we e ba akohoma Yesu owuyo owuye wan kwafi Yesu ba okofie fe one na yi nesuafo no na mo ka nyame asem obi ya na na okowuji ye nyina ye nkwa it ni sana wo ba no du mi fe bokokoko se ekia medie ni o na msum de ate medie ni o na wo ba no sapan ma ni sapan yo ma ni sapan wo de ensem na so ati ase me yensem pakani ingrasha ju say so ati ase yensem pakani me de me kra gba afore Edi ama campaign omo ngaze fa akra ba for de yezi fa abotom ba for de but say you ala nso say nche ono so be lanche ne de ono de de ne de idin ye da so ye ketua bi nsa ketua bi ntude son ene ono be gime me one person no but aso mu nyina omo kagu ayi bawumia so o ade na bawumia ono so be kasa bi da bi so ono no sisi ano na adwen no enya yi sa o 2008 NDC for campaign no mu ye ase no mu nye campaign tuma no mu di nkuni mo no mu wo fufuo no mu ka banku iti ese ye nim no ye ni sumase ube wanse so na se efra kente ni ade efra kente ka se ya de ketwa endro se
me hu se ko bonsu sa do anyina na se mo petumi a ne amutumi ye me grow man bi otimi ba no ne boys no no mo te ho oh no mo to dame boss pa ebi mu kra de mo bobo nyina am hu no gare nyina no ma di no o mo wie ye pam asuma mo dam o kwesi di ala si anu aba be fe asemo Ghana no erade hu ne nyina mo bo na mesre we are building the Ghana we want together. Nti kakra bi obenya bia no na wo de aboa dwuma na campaign no eni ani jemu muni ani jemu and I want it wo ra ho yes we free from 95 about 111 agenda ye ni nye agenda 111 ambo government na 111 ya dwuma and we are me fia news no nti e ka boss na ye messages no me kan sam se ba ku bi wo wa se na 111 na mura ho agenda no ama achieve nti ye free 95 no say initially no mo ye senka hospital so no kan ko mo be see I think say 88 yeah 88 free 88 and a agenda 111 and am pampa ye free 95 yes what ya agenda 111 kromu nye de si eso ba akufo didi a kromu nye de edidija ne emuna ne nam esiwa no ne sima no a eno no onua do no Ghana for raho hadwen nti madaroma wo a wohia emoa bia no a wo kɔ akɔgina bibi no wo be ka kire yen a ye be sre na advocacy na me ka kire wo sebi empeni se anwansena weni hwe kra no oposa ne nsem so atiase nti ye ni hwe kra no ye de ye platform kakra ye nyame de ama yen ene atiefo a ye do won atiefo a wo moyem ye atiefo a wo mo nipa ho adwempa na wo mo Omusamna ngwana alade ayi Pentecost secretary Emma announcement no ti mo beti enka igbo ni ma hye ne so ama yen say kan munya de dead kan yes munya kon de dead munya de dead man azibu enti mo bia fa da mo nkata mbo so no so mfanto so na fe yakwen anim yes Ghana ni je ni ha edi ntimi anso ye betena se ye make sure se be mo mani age kakra no yes we de moso sa be contem we be wam yes be contem yes be so be contem enti ye ntwa so agenda 111 yo o manatra mi mpo wo shi Ghana ni bi o agenda 111 yes mo ani nye agenda 111 e bi ansa kan chefa abusiafo ma munyina mo ache ebiem sama makwa abade ba mansa age atum kasa fidie AHENKAN933 FM ebutu apuya mantamu achem aboabo maame akua afrakoma batampa studios aso ne yesin konye na no peyo man konko gana mu ensem ene nkofa ma so de ene egusu ene wo eche na momoman mu de ne pa ne dodo na yedi ho enkomo se de be a Ghana be kodanim Maakye ne dwumadie no enso edin na dwumadie ni mu no anase Maakye dwumadie ni mu na obenya da boka atamu boso no anopai yanne oba yefia no ma ya terebla na ba no pa no nwotwe apawusima no du enum 8:15 am odi na bosai okay embere ne de obia ne de to odi na pa ho kora na enya hwe Facebook live ya dem YouTube live ya dem ni nyanso AHENKAN933 FM ko like na follow yen na intimi emo trimpo asem so na de ato ba bakin kama brese na efatamu anuanim yenu ayesi enkonya de dobo kata boso de eba ye me adwen pa hene kofi mensa adwene papa na papa ende wanim kan mene eye ahofe achim police mame akua Janewa ye shade obonka ta ne moboso no ase ede afri eye dwadie ni sikasem totoye de obonka ta emu wose eye business and financial times na wode nsema wodo enso ede aba pa se enya de ketwa na eno no wode tudwa kire mu se eye koko board panyufo ana wonum eka ede akire eye EU for ese wonum sra womonhwe na koko ebo a yede etono no womonhwe na yemma no meye amamra
na enna ho ne ntimi emwa pa se de be ya kokoo no ne to no betimi enso akwanim na akuafo so emfaso de omo hwe anim so omo sa beka no omo so ensa betimi aka ma nneoma etimi enso akọ eye enkan na eno achi ana wadi ato de oboka tamu ekiremu se eye passage of outstanding revenue bills no wase eno so se me no kesei eda so eda ho a eno so wonsem kaye aye pinsu aban ena wode sansem we enso ede etudwa katafe tosom yensa wode asem people ede aguoti ye keska sam totoya so dia na ne osoafo keska sam totoya so no munyafo kenofori atenti wode ono so mfonye dia pi aye asem no eso kama enso ewa hanomo na owie ye no ena wode tudwa ekere musa sam no kasa die ene fair wages for omaye krado se on be tiasim na eye omakoko ga no mafa ba bia eye sa payroll no omsom de mani be die akire pa chese anya de ketua mo a mogigija ketua bia ni kwasa mogigije munyina moto ba besa a chese mososo a ebi mawuo na mogigi o maketua munyina na maso ba ba yeshi esa se wonum chese efiribosom ye kwakosim no epo bosumi ni mu no ho ombe asim ene emungamu isi a obi ani abre obi odiga na ka bia obetua nti wayo midie no obetua na wontua ade na ndia monkogie isi gifo mani abre wayo miske won ho mogia egevangia bibi anyo mo na meka kira abansa aban no isi a obi ani abre a obi ase odegeneka ana no musa nsuofu eso no omosusu ni na mu omoso gege so nti isi obi agege ne de ti wayo media so wose agye na ma parliament house adeka Jubri house wakra se ka ho na bia na ne tena nka se ka ho na ye ne yete ase ha monko gije om de na soso eti eno so nsam eno no na otremu se nkrofo agibum afiri o ma konko ga na makopie won nkofo ma so ade om kopa adwuma ye obi aso ne dwumadi okodie wo chese saa eye net migration no kwasoro pa titru kofra mantem wono ma wosenya de keto amanfo gitwi furi Ghana acha senya de keto tianso wasem kata fetos mienu Business and Financial Times ena no pay what they buy some no bika ho ena no pay what they bet sum ye ne Abusia ye twaso the Vanguard and ye de twaso see truth and integrity na anupai what they buy ne ECG for wa mu kire mu se enya wa mu yusu mita dada ye nimi wa mu kwa ne dan wa mu ene prepaid for nyina ka hu bi enti wa makopie mu wa na bia enya sam keto atsempeni for wa mo eda no wa matutu bia ma no wa ma sam ni e modi ye ka ne e beji no we nya mfa ma yen a akaka sam bi twen ye wa hu krokro ye we de mo krokro ye mato ma ne ye senya enu ti kwata feto so mienu miensa ene enan Vanguard ko wakrata ede ho sem enyina etudwa na asa na anu ada Kumasi kejetia edwa na ehye no ene ya hwehwe mu ade fedefe mu aye eba hwehwe mu so de ya ade o ene wonne ho aye be hwehwe mu sesi aye obi anyiwa amakrampa nipa ba ko bekasa asumesi o asumesi enti asumesi bi akwaso wo Kumasi kejetia market wo am ye hu se ja na eto wo na ni obi na enu aduane wobi na enu aduane wo market wo ana kofa saja brantam ne ba enti woni akon me ne wo kase mra na so ne kwa echi se mpan ne Kumasi mayor sampan ne ni abri sing din a otem se sa woni akono ye de ne be fa mra kwan su ko wakrate ade wonsem atudwa woni monyamfo kan ofori ata finance ministers na ni foni ba hai wo kire musa inflation nkakra ekofom na ekofom ye hwe nim se ebekwa abro wo ha ni chichemu aduanan 40% na te tekwa ne sa enti ye hwe ne te ye ntimi ensomo wonsem wodi tudwa ene anupe saso ana National Petroleum Authority ene emno ka se ya bo mabaso enti no wade Dr. Mustafa Abdul Hamid infoni abetra yetem se ya bo mabaso Continental Award wasom se kukua eno su ko wakwate ade ehusem to eja na Kumasi kejetia market wo ya chese eja to ha ma ne ye bi mutifie ewo mujatire nyina hye wa mu kamu no ana woni monyamfo obi amoa wade abetudwa wasofo ya boni din ye nche wo hwe
na local government and rural development wakwakwada no wanu nso akasa fa wo chem sa wo mu de hyehyɛ ya wodo ana egu aponso se ne be edwedifo no wo bia ho beto no wo bia na de hye ye obi ani dwetre hye ye bia no wo mu nyina so beto na mom woni akwa anam no so ma eja ne to wo ne se emra ane ni bedi pantia no pay the vanguard ko wakwata ade ho sem nyina eto eja na ya to aso Crusading Guide, the new Crusading Guide. One also the summer draw at the bar na enei wakwa kwa tabiri aye MPP amanyoko no o mata ya kase ya work abudi mantam headquarters wo eno ade ato da oboka tai mu ene ya wawadi tua chotoro ne ani ntrom MPP amanyoko no mu ade ahia mu ene ya mehunu aye MPP wo mtwetwerefo panyini aye orura aye twenebu akodua sei dimfonyini ewo mu bi no achi so kra no wodu ani fam a hopes na adoye so tua mu bi omodoso ebi wa minimum ebi wa so minimum Dr. China onu so se okura wo tua mu bi na afa tutuna ni na nkasa onabo Steven Tim so tua mu bi afa owura alankwadwo kire maten anka ne osoafo redwadie ni firijuma dwumadie ntoto yeso onu so ni mfonyini bomu boya na ochem sa asem ode apisu ekata foto so me yesane ni dusu na betimi enso anya no akenkan wase alankwadwo kire maten ana agya won se MPP amanyoko no ma bi hye dan kokoye ewo mu nti no ma ba ko mienu miansa bi antotoye no wafiri ase a wono akasa wanya spina na wo fixe botu na abia lusulusu ni nyina no omiammiam edisam no kasai wo chese album no MPP for album no mako aye 200,000 wetima bomoden aprinte e dia ma wo no mo ti atu ani asi ahene album no sima akoma 200,000 ene alankwadwo kire maten wakọ print dia mo free bonto ni nyina ya agenda aha yes onya papa antu anu amotwamfo gina aka yikata dia aba say ni ubon say ayi ada we for no hu pe no me ma shom brim 200,000 nkrao ya sibu na yo panyini kwankyerefo no atua AAC ano no so ka kire Ghana fo nyina se yemwa na emo Ghana mo no yem ye ni akire ni anyintum ye nini fu eno mfa ye yem ebeboa pa ama Ghana yaso yemo dwubadie na timi akọ eye enkan na owie ye no na eye nkoso manche ono so ka kire eye ga traditional leaders ne se wono mwa na asumdwe ne nkabom emmara se de be mpuntunwa betimi akoso ewo eye enkamupuni mantamu na chese eno so nsem de boka tai de aba watwa mfonyini de enso aba ewo ha kama a chese nya de ketwa na eno echi no na aban mranim ne panyini mecha attorney general so aja on so kopie mu ewo aja obi man so a ene okọ nkitamudi akoso to ne eye UK deputy prime minister sei akodi ahyiamu ene wo kire mu sei Ghana ya mamra ne de ekramu pompe ebon bypass ene ma betime enso akoso wano de obokatai ede hu asem ede abawei eye the new Crusading Guide. Abusian the daily searchlight ana yede etwa so say in service to God and country to ono de ko akwate ne bo anya den fititi atempon besi ne wan Ghana city ubenya baako na so akwate mu nsem na akwate mu nsem no de oswafo a wo hwa ehumasuya ne adisuya so eye doctor wo sai aditwu me ne infoni bo aka makama no wo kire mu say wo ba basic school sai ne eche say trimester ne gusu a ekoso ye wo first term second term third term osisa hyehyeye no wamu ntwemu agusu anti no adisuafo wamu ofiti ase no ene first term wo second term wo third term wo ni nyina agugu wa se hyehyeye a wodo ane wamu de hwese betimi ahyem kenana ma adisuan sesem etu empon kwatafa etosumienu the daily searchlight ede ehonsem nyina etutwa na searchlight ede abakwatafa etosumiensa ene wonimonyafo Alan Kwadwocha Martin ni abriye passe ni yedi kan ne dada no ajase delegate amosi wakwa print maku 200,000 ana ede ama woman no so hosem ko wakwa te ade tudwa na we eye bosha wo hyeye ana tese wedi eso ehonsem nyina da wode aba mapani abedi eche Dr. Muhammad Baumia wane mapani dada John Dramani Muhammad ne wamu mienu
aka wo muti abomuti ya ya nwanwa enkabom na wa mabon wo mu kire se eye asumdue ene nkabom eyade hia wo man Ghana ye pint no eya ye hwe wo na te se ye hwe ma asumdue won sensem entimi koso na wo mu di nsem nya to dwa wo etifidu mantem na te se wo kopie mu ewo wo mu a wo mu die mu Wamu demu kosi hene ana wamu de sansemi so atu dwa mampani abede kirekire mu se ba no ohia de ayo man tanfo ye mpehia akora wa man mu na mmom no ye pe asumdue ane nkan ko empumtuo eno na ye hia se wo man kwata fa tosu enum the daily searchlight ko wakrata ede wonsem atu edwa na abusia samene wo kase kwata fa tosu mienu no masaba mechi wade aba anu wechem se custom officer bi ani nipa mienu bi ne so boa ya de boa wam se wama kwa akowia sika kokko gold wama kwa akowia bi minu kase ne echesa remand ye de wamo ato remand ye hwa ade fence ni mu na no pay the daily searchlight ko wakrata ade ehonsem atu edwa sanso anene ye tie mu se yan kasa mu abibumu no yan hwe ne ne ye fa ya ho odin enhwe mu yan kasa ye ni ye de ya na edua enti we ni ye nim kwaya ye fa so dua nim kwaya fa so fifi nyina enti ya hwe ne edimi mo ho ban na ye fa ye sika enhwem na no betimi aboa ama mo ho sensem abibimu no ne sensem atimi akonkan kwata fa to so enan ana daily searchlight ko wakrata adi wonsem nyina atu dwante na no pay sama daily searchlight adi ba ye eno no na yakoyanim ewo ayeda obakrata eno so watu din ase ayed business founder enti eno so ayedwadie da obakrata no baako na odnani chinchiri Ghana hanmo odin sama wodo ede abapa wase ne ene ebayire se ebayire ewo mrahye badwafie esense wase ene abatuo bi bekoso mrahye badwafie a chese nya de ketua na sa abatuo ne de ampaye bedwa mpaye bedwa enti so beso hunu abatuo okora akoto business founder na so kenkan sanse ne wan hwa atwati bo ne bi besa akoso enti anu wasem da boka tedi aba na owie ne okire mu se isem no kase nso ye ne aye mefofo nso nkita odie no o se aye critical o dise nyame bam nyasa pa de ase yensa betimi akasika no match busumi mu ne die o se aye critical ye ti da boka tedi business founder da boka ta no na ebo eye amane na owie ye no se de edika ka kire wo no ani asem no kase koko board fo anya bre omo koma koko akuafo omje koko akuafo bre dodo bedua koko ni dua kora nya de ketwa so be gugu sunsua dodo ase ama na timi anyini yese no se mfie miense se mfie mienu ase na timi afiri ase asusu bi wahu na ne ye kwori ye hu adwuma wie number fan fo de a eya na nye koko akatechi no chi no koko sasabro na wu twan krampan etu omo srase koko ni de e wo so omo hwe na ne bo no mutimi ye hu bibi che no wasem so de oboka ta dia ba business founder no pay ne nsem odinam ebi eno no Abusia the Meridian and yade etwaso what say the truth behind the news. Now and some of the Meridian debate ya bobo so afufra we mu and then your shemfoni awade ato amampani abede che doctor Baumia woni ne ho kani mama Samira Baumia nene wa mufoni da se kama ni nyina se wo mu kopie mu ewo menhia ahemfie ne wo mu du ososo je se akwaba ye mo mu bi pa ne ne nyasem ketwa se ne ekowa kwate kire no ya ji wo ma wa tu se menhia ahemfie wo hwe ne wa obekọ bia no ye beji wa tu nti wo mu so kwaya ya ji wo awa atu kata fe tosu mienu ene edu wadi mu se minada etu Joshua mampani abede cheche se we fra ni kente tutu ne ntoma kama maame Samira Baumia so de enim ni dadew jase ne duku wa bone kama na wo mu nyina enfo ni eda na wo wie ne wade aba na ochem se CDC won sensem mani musu wa mai mo na ensem no ne akokọ wie ya ne se Apostle Ebenezer Boahen ene ensem ni kokọ wie ase na te se wedincho ana yo tutreni ya wada CDC ko na no wedincho ne nsama wade kwa ye nyina no enya de anukro bia ewo mu ntita Abraham ne ka se ne ye disika twitwigia 35,000 Ghana cedis ne de abon se won hwe na wontimi entua ema ye wo guestus ajman deputy chairman na wada CDC anu wontimi ntua ma no ehun sem ko wakwate de atudwa se ne mpanifo akira se ye bibimo no ye fa ya ho odin ehwem na ntimi tumpo no se na no pay the Meridian ko wakrata de hun sem nyina da eso atu edwa
Yeah, Kuyanim, the Banka Tambo so near the Esum war. Na the Daily Dispatch, the Banka Tano, so the name Sama would draw the Abba, Archesenia, and Yadi Ketua. What they were sworn for known as Sir and Yamodi, you may dinner and talk to you as one for the Abba, and no a year, when for Doctor Matthew Poku Prampe, a year man, she has out about to impress some like Shebed, ni, and no, and young one fed the Ofanaqua. And what did you get to say? I think Pinot ni Aduno and 9 about Toronto. Ye won your mam ye knew a bit naso. And he said, Your man can hear Ginaso Pompey. Now, first, you have yourself go, ewo. San your mam ye knew, I am on your core bet to me, yeno. One was a gunner for Trabamau. It was so pa, dear. What I said, Pipia Bayi, said your mobile and can hear a monenimpo. A jasso sigh, bon and issue a name doom see. Sam Monenia, and also such as your word, Juma. And was a frank goes to the and I say, Russia, Ukraine for Ada Roma, can also be a boor Ghana. But Russia, Ukraine, Tamafu, and so I decacra. Now, so no crown or matter to your Malaysia, go for all your Ada Roma, a baby yajin qua. To a tell son your mammy a new way, no, I idea be here Ghana for. Said to on the party was a lie, a bean beam. Now, oh, yeah, no. Anna, what then another down quack who fought the Ghana man penny for ye diaba. What then I bet the chair Dr. Lajima Mudibom Yasun for ye diaba. And what you say, or be a friend of Poku Prampe. And what did you get them say? Was one on the dire song as see a pan, but I can see a pan. Adia, or down or bopritri. Now, or who didn't impair, or sharing say a bebem, 50 a fin pinuni do me a new 2012. And he say, Sir, Nana down kwa kufado, Edini man penini via. Wababwa ama Dr. Baumia, Ababaye, or man penini. And only was in an issue I do make a see a party, and also Gusua, or pushes our agenda no. Anna the Obuoba Teddy was them Eddie Abba. Oh, we are yano, Anna a year managing director at the Electricity Company of Ghana. Ura a year Samuel, Mahama no. And on the 2 get them say, and check. Sir, a year in Kronkra would do an answer, Mamma would do a Bembe Ghana. Yane, Yamon can ye Ninano, or so Baba Sham ye jai. Sanses of She Ghana. Ye young Canyan pa, young Canyano, do. Ntino se akwabasi aside bi ma obi ne ye before how mu ablade ne ye dia na che se yakoya na ye baaye nti o chese sa amama ya bembe ye ne ye mo kan ne nyina no ono ne pensu obehwa me ye jai na atimi aboa se de be na wa betimi akonkan wei the Daily Dispatch. Ebusia GT Ghanaian Times ana ye de eto aso na Ghanaian Times ensema hodo eto eja wo hweko akrata ani ma wo kiremu as a doctor Mr. Joseph Edu ni ani abriye papa Chief Executive Awada Cocoa Board annual wo kiremu sa ene wo hwa ne akuafo wo mo pension scheme no asha sia den dia wo chem se Cocoa akuafo ye hwa ni mo ase wo musu betimi anya pension scheme yi bi aye Cocoa for ma Cocoa akuafo no mako 800,000 ye hwa ni mo ase wo musu wo betimi anya pension scheme yi bi na aboa ma po se okuani Cocoa okuani wo kona homije mu a ane pension sika wanu subeji bi ene echemu se first phase ni edikai no ashasia ewa Asante mu Ghanaian Times hu sem nyina etudwa kwata fe toso edumiense ni mo ana wade aba na wawie ya no ana wo chemu se wo hwe entobro ya de entobro vaccines ni ebondero ana sao ebi ni wo man mu o ebi aba yegusu ayade ewo na wo chemu se empempre wo man Ghana so ya ehwe apomudin sensem so wo mu hwe asa ni manimi ya sa vaccines no mako bi asa 500,000 enu su betimi aba be pie mu ewo man mu ehun sem GT ko wakrata wade ehun sem nya etudwa National Identification Authority wa ma shasi a wa mo printing Ghana cards no enti wa wunyanya wodie no ene ukwa yaso a wodro na ubenya unsa su beka wodie wonsu a wakwa ya wodie na nkwankwaje ye no yase card na ya ready abusu kura wo enti wa wokwa ya wodie a wonkwaje bebi a wokwa ye no na wakwaje wonsu die wo kwata fe toso edumienu Ghanaian Times said wunsem etudwa ene anopei na sanso anene uhwa ayera eye George Sapon anene wo tufui NMC wo mutu eye asentrofo afiye pa wo mu chem se ya hwe na ne abefo kwan ya abe ya nam so eye nsentre djuma ne abefo ntintan kasie ehunye manyina yentimi hyem kenase ne be ya ebetimi akwankan ne ya hwe nso ne ya hwe ama ensempa
efutuo ani nkranhya sem so etimi abobi ewom Ghanaian Times ko wakrata ade ho sem nyina da etu edwa ani Attorney General se ne edi kankan ye wani UK Prime Minister wo mufoni da ha kama ne wo penini chem se wo man Ghana eba na mabra ho sem ya kwadalu wo mo ani a rule of law ya sit no obi ya equal before the law Uye eyi mampeni abedi echire wasuafo yedru mra n'animu a woni me ye nyina ye pe obi aniwu a wasusen mra no obi aniwu a wosa ese mra no ye nyina ye pe ochem se san hyehyeye no ye boy homodin ewo ma na no pe Ghanaian Times ko wakrata ede ho sem etu edwa na mede eye the Chronicle the bokrata no ede etwaso ede amamo na eye katafe tosumienu ane ne miensa suo no ane wochem se alankash anye sika wagye di ato no nya sika ketwa ogopie mu MPP for mu head officer wose wakogye sika di ato se bam wose mu fan printed delegate for na abo no nya fa nto aba na duru me so me na meko enti enwa asem de boka tesa so ede aba ewo hanomo na ogopie mu ewo kwau south a wonum aban krache eye onimonyamfo Emmanuel Ata Ofori ene wochem se nkrofo se wono ofokoti kwa so etu fama gudi a enya kwa papa so na je se ogala no mo che se ogina mu bi ene o se o so onka ho ipade gala pade da eno de o se onya ho adwuma tie wasem da boka tai enso ede aba na owie ye no ana wode emrahye badwafie chiamehene ede nimfonyi de abon manyamfo right honorable Urban Kingsford Babin ani asad wasiesie no tim say yes ampa odi na hini ampa anu wetrem se obi edi ne ho awu obi se ne ho ana se ono akasa de sika bi wo ne ho titu omo se omo no suicide no wasisi omo de no ma begu akwa mu se ehu se obi se ne ho na se nyame da Roma watimi anse ne ho ne agene nkwa de si wo no ma Ghana mamra municipal no kasai yese koba ne saa eno eye bone no wadie no yetimi twenwaso yetimi akọ afiase wasisi omo hwase saa mamra no mbeyidi afiri ho san se obi ekohye no akomfanya ne pe ebia bibi hante no o wa hia bi mu ahun na bia ma ne koye saa endi se koba sa nyame adom yagene nkwa yesase yekotwenaso yama ne koda afiase sisenti wasi saa mamra no mo hwese o mbesa kire mu na etimi enso abu anwo sem de bokaten ede enso aba na aya National Media Commission no NMC ana wonom so edi to dwatem som ne nhia mapadi ba begu akwan so said ye beya abefo ntentan yankrofo sori anom akotena so na do bia pebia wodi gu ho obu akura na asem bia wanya asem onye mu hwehwemu na odi akoto abefo ntentan so na ye de ko ye nimra ye ho so ye hu sa asem ne nya no kura no na bebia asem na duru no anya de ketwa omzi som de mani bedi akire omde mani bedi akire pa ti wa mo nenam social media so amotama asem bia mo de atoso motama am de atoso no ebeduru babi eye NMC for some mama so ye shipa te no asem de boka te so edi aba na ne quotation said de da wa ye no wia no de twekonkon na tato oko wose fa tire 9 Deuteronomy 28 verse 12 kenkan ensam no ho kan o kan quotation ache kwa sore nso ache Bible ya se ofa ehun futuro yanko kenkan bi netimi emo ansam a wo so ayen sema eya rekekere beboa pa the Chronicle the bokata ni mu ensem Ebusia yenwie ko akrata emoboso na Daily Guide ne di ewie what's Ghana's favorite newspaper nsema wodo wode baye no ya boboboso a won monyamfo Alanche Martin infoni da say ne delegate yabon wakọ printing bi dia mo mehu sem ko wakwate ede aba Attorney General any UK Deputy Prime Minister so de no ya keka kan ho sem a wo chem se ba no rule of law wo manyi wo man Ghana ye hwiri edi kan no ho sem so wode aba doctor ya wo say edi twum akasafa enhumasua ani adisua ho sem no so ko wakwate ede aba na foforo de ba wo no chem se ukopie mu ogonja maini mu ani etese mampeni abedieche Dr. Baumiane mampeni dada John Dramani Mahama wo mu nyina akokopie mu ono amukwaye no na achasade hia wo mu ogonja ne wo mu mampeni abedieche Dr. Muhammad Baumia na wo mu boje ne so ye ose ye na wo mu kwa no mu ko hu mampeni dada John Dramani Mahama no wo mu mura wo manim wo mu ammo anye ne so nti ho sem Daily Guide ko wakwata ade tudwa ene anopei
na just here dey see Oh, okay mo dey see that se pa na ye beto aso e wo ha enomo okay nti mame na wase na ye nto aso me ni ECG fo be di nkomo enkuntabuo bi akoso Ghana for companies ahoro no a de ECG ka be se 5.5 billion Ghana cedis. Na sa 5.5 billion Ghana cedis no, out of it no, foreign companies wo Ghana ha e de academy fa. Foreign companies wo Ghana ha o. ECG 4 ka no. Foreign companies yenye Ghana for na nkasa de a e wo ha no. Omo mumukura de ka no more. Echen yenye Ghana for no aye wo ha no. Enti enie ECG Kano Cinema can catch on the best 5.5 billion Ghana cedis. Half of sa amount owned by foreign companies. One, your company be a friendly B5 Plus Limited. Almost the ECG ka 42 million Ghana cedis. ECG officials eko honomo enra omutia sikanumu 16 million. SI can say 20 million no by the end of this week no mbe tua. Yes I our company be your friend no Fabri Metal Company Limited. Omo di omo kan omo ntua ya disconnect no. Omo di ECG4 ka 28 million. Enya Ghanaian company o. A foreign company. Ferro Fabric Limited. Omo so ya disconnect omo. Almost the Ekano 18 million. 18 million. Almost foreign companies you. The question I be say I want to say Ghana company bang and a betimi akwa cooperate ewo foreign land. Na ya ka kire ne say on tenase na onni ka bibiri sei. A Ghanaian company na de kan ki edimirika di omachi. Asambe na aba omo de ka na Ghana for cry yen kan ya na say yen ya de kan be 400 million yen ya de kan be say 200 million yen ya kan o yes what de ka Ghanaian company de ka Ghanaian company de ka obeko no na 400 million 200 million 300 million 30,000 40,000 thousand but almost no 28 million 18 million 16 million foreign companies you. Aomaba Ghana. And one of the Sakano. Foreign companies. Just say you hunu foreigners no ye sro omu. Say then ye hire you. Ye misaya ho say o de senkrofo yi ye Indian for ye Lebanese for yanko Lebanon ho. Na Ghana ni nkonko bie company wo ho na Ghana ni only wo mo ho no mo electricity company no e kasei na yenhwe so metimi anya mframa home a ade ne tisa mame nkwa homa ne so mra na fe yemra meto so meni nyameche kwa akobọ enkomo ene Child Right International omo kwa akoye dwumadie kase bi enti ya wase yakoni akokodi mu enkomo nyameche eye mobility project officer na mebwa o kan mo ho okay ene nkonko twetwe enkomo mi ya wote men kan from sini Maakye nyameche yes hello yeah wote men kan Maakye AHENKAN from sini good morning na mobility project for school children. I know say under the auspices of Child Right International. Then namoko akoye ehimfa namoko. Passionty mobility project no year pilot was 6 communities in 3 districts in Setre East, Ewutu Sinya, and West Achim district. Na and then no year launch and the entire project that was Maakye as a monkey. Na project no pota na say you who say in Kobebre no kolane nante kwantentin ansa no me do school in so to area bo
There's a neighbor to more coin diana and some on big school natchez and colana bread almost in their company to uncle ye. Yet not in the agent coin I bet me a bois some of where we are. On my this piano school corner, a bear comma. And the agent whom you know to see it needed some form of updated customized tricycle because in Yamia we now colano and not it's medium school a year better for more school at your mother fear. A beboa and young colano campon that I will phone so normal school corner acronym and international project yeah launch say yeah Enti then I'm what they call Choma Kasangasa. and see near they corner tricycles, but tricycles no they are customized type of tricycle. You better na bobo ya by the no you say abobo ya no. Ya bobo ya the seat atutumu will cover will be an colani di omo book beko so omo tinasia omo baby omo di omo chi ebe tree into tricycle no ya the baby atutumu say colati name will be safe and in kunya kakra will mu seat no form bibia was so kama it's omo ko school omo mbrekra no medu. Oh, okay. Then now more identify this project. My say mo be rolling it out. As yeah, organization, we are an organization that is into child advocacy, child development, child empowerment, and all of that. And see, in our project areas, this is a pilot, by the way. In we went around our communities and we carried out a feasibility study. And we share communities that share Omuhia Star Tricycle Yipa. Some of the communities, in Colano can walk almost 1 hour in and out. Some can go 1 hour. In Siosimu and Opa 6 hours, Obedu school no near Kwakubo 8 o'clock. In most of them, sometimes they miss morning lessons. Omupon school and so and some of them Mantia Kudusi no. So looking at the need, the level of need in the community, and the selected communities now, start the program no. But the hope and the prayer is that we'll be able to expand as time goes on. Okay. And cost a cool mu saying munya sponsors no we na for bi na mo hwe ni mu somebody mani be kire. And Sisiano, your need partners be juma omo pese program ni tin kakra ansana yetinia bomudin intimate permuno will reveal the partners that we are working with right now. As for the details about the cost, not it was shock, but it was something that by the grace of God we're able to manage. So that's all I can say about that for now. Into my next move, so be here for. And I make us for now, we are piloting. So right now we are looking at other areas. We are hoping to expand to other regions and other districts. And see, right now we can't say for certain but all we know is that the expansion process, we are working on it. And see, this year we are identifying other communities. We are carrying out studies to see how many we can even cover as a goal. How many communities can we include? How much is it going to cost? What will be needed in those areas? Because once a community be an unique issue and a unique problem, so how is the project going to look like over there? So the project, economy expand, definitely. Media houses that we partner with will be made aware and mobile can be vehicle. Okay, and then tricycles and do was saying I'm day my own. And then we are launching 10 tricycles in these areas. Okay, I'm more drivers so be and I'm handing over the amount as a community and assembly no. Okay, and to say here and say we are handing over the tricycles to the communities, but in each community we have take tricycle management committee because we want the development agenda to be driven by the people. So we've given them the necessary training, the necessary education. And so these committees are in charge of finding operators. Now operators means so me your maba any my means and into with that effect now, you trained people omoni tricycle operators about the kasa. You training on the national road safety rules and regulations. You share on licensing. BBI okay, OBI ni wa in running over assembly
committee members, we are training Obia on child protection, child abuse, how to handle the tricycle, how to make sure the children are safe when they're using the tricycles. Into your mom that car tricycles today, you only paid that. And I training be a why or someone's a car or moving who's driving Kuala handle on BBI, Yamana, if you pay. Oh, okay. And I would want to believe, sir, when I move it to your mocha, and arrangement for payments, because it is a what do you call it? Because a project a Dema community, the community will manage how they are going to handle the tricycle. So what they can do is they have the go ahead to engage, use the tricycle for business. They can maintain the tricycle, they can fuel the tricycle, they can pay the operators. Okay, and my final question would but be. For tricycle, it's completely free for the school children. Okay, I see. Okay, my final question any say Ghana major challenge a maintenance culture. Make any provision just to monitor and ensure say maintenance culture idea or more practice. Definitely, in just our problem here, it's a big issue in Ghana. Into your new moko training, we have taken both committee for any drivers back tricycle through proper maintenance and training. In Kofona, produce tricycle to engineer operators training how to maintain the tricycle, how to identify issues that are coming. That are arising when they are using the tricycle. Not a problem, be crumpled back tricycle, maybe little issues, they can fix it. But also, to make sure, monitor and making sure, tricycle, every 3 months, the officers come around all the communities to inspect the tricycles. And also, establishing a communication line with them as the issue, about tricycle, major tricycle. They pass the information on to the office. Not the was so free production company, a better tricycle, problem, solve, so that's what we put in place to ensure, tricycle, a better accuracy, because the emphasis better say, do more in 3 months' time, 4 months' time, tricycle, say, in so that's what we've done. Okay, since I will say we are just a pilot, and I would want to also believe, say, in a way forward, mobile say mobile include say car kakrebi because tricycle we are now are exposing Kolano to some dangers. I don't know. Say, Okay, like to answer that question about tricycles, Nadia, we looked at all of those issues concerning safety, protection for the children. So, like I said, it's a customized tricycle. In the children are actually quite safe in it. But of course, having a school bus is a far better alternative than having a tricycle. And the empire and say, and holding the bus near to me upgrading from tricycle to bus as the project progresses. So if anybody is listening and they're interested in supporting this program, Akwenya will hold for organizations, for individuals, and public organizations, NGOs, anybody any organization, almost sure this is a good initiative and they want to support. We are open for the support and we'll be willing to partner with them. So the prayer is that we'll be able to upgrade from the tricycle, God willing, you start to supply buses. But the empathy kind of to say the plan is that as the project progresses, depending on financial strength, you basically put some of these things in place. Okay, yate anope na mo shasi enti die besi bia no se besan ba na odi mu amane amayen. Yes, in megacity yate about me say. Okay. Obi ajo so enti ye ne enua ba nyameche na ekobo enkomo no Child Right International. Wo mu dwumadi o mo de hihye so mobility project for school children. We no ebe koso ewo yechiri ha na ekoso nti ya na wahye ne nso ye bo mpa esenka omdi bi bewurewure mu na nka bi aba bepie ye empotem ha na wo se menyi nko meme ho media komeme lecture area ho
cars and come on. Say and we don't friend abubu ya no ana. We ye abubu ya. Oh okay. Inti koso wo we no friend Pragiano. Oh okay. Edini ye den Enwamase. I would want to believe say Enwamase ewo West Akim municipality. West Akim dey say asama kese hub area ho. Anamebwa. And a Jumedi no air inti. That is it. Child Rights International. Me too much era bright appear and an incro for no. Ye wi o mo de no me samra back. Na yemra meka sa asem we medical ka kire wo se ECG4 obia de ka but foreigners ne de ka chen Ghana for no 5.5 billion no foreigners ni mum e ka do so chen yen ye koba e be hyeda adi ho common bebre no a de akwa akiri e de ama but in the meantime no ma yentwa ye ho enkoto nkramra ye ba ye de aka nyina e toa so e de ama o tie we ma yen ye ba sisi a Hey, na den e koso amani agi say. What's in so when I think it try no Vicky pass papa. Even mathematics onya A1, science A1, social studies A1, English language A1. Wa pass yankasa. Hey, na school ben no eni omo yade o. Only believe senior high. Woman man kanya crowd. Teachers for no woman penny papa. Hey, me buy you culture ne de enye crowd. Hey, mass nye. Faniko only believe. English yenye. Faniko only believe. Science so enye crowd. Oh, me say Faniko only believe senior high. Omo ya courses ni nyina. E penny for sister banchinya. E jana chire. Abofra no de o sister ni tia bon na wo hu hwe ya. Faniko only believe. Afi omo mo chiro so hwe ni nyina pa. Menua, am afra no ya dachi o. Hey, BC so hwe omo tro ye. Say wa pass yo. Say won pass yo. Faniko only believe. Na the sia me ne worker say no. Woman bia admission na womo chi mmofra no. Form 1, form 2. Konya da ho no mo se sia make say. Hey, enti awofo ani age omo ye de say. Ye kan kire. Ye say body ani one ye din kanfo. Only believe papa. Abofra ne ko ho na ne so hwe ne de. Ko bia school be ma chachire for me for so mmofra na pass ne de. Wo mo be ye. Wo school fees so de ne board and form boko. Obetima tua ne installment. Kakra ko yisa abofra ne be wie school. E school ya bia ne platform ma won admission. School fees ne crowd ye e ma ne nya dadwen. Wo de ne say wo de wani be kire mu. E wo only believe senior high. E di for wani kire mu wo achim ko krantu. Anasa fresh 0240 202 148. Anasa 0247 670 736. And 0500 041 317. Only believe senior high school. Yeah, yeah, Say your casa Dominion Herbal Powder, Emma immune system, and then Quabo will nip a drum in the yet. Then the senti, what I did, Yarosun Kunimua, and what dance be new. I don't dare fine pa, Manumbi, Tina meeting one dancing, and I say, Meme say Dominion Herbal Powder, dear, Minia, and yet a month for dancing, and a bacon fool. Near I yet a woman nip a diamono, a broma drink, and a mentias so, and my Dominion Herbal Powder, and Pawu de Biarada. As someone at the Hono, Dominion Herbal Powder, and runs for you will sue share will take up. Now that trick to us. Biagumu, what transit yanum, what we Angels Dominion Herbal Center, one cocoa and a diaba, a painful, a baton more monuful, and Quadawin if you do me one count. Dodo Afre 054 315 8195. FDA, Aji Egadian Kratui Atum. Admission. Heritage Christian University, Iowa Amasaman Stadium Road. Now affiliated to KNUST. Where Bia Wapon Atua Alpha a school flow. Anunti, Usubetimi Ababi. Now with him, Sir Owa Wasi, HND, diploma top up. And now we are mature student of 25 years, sir. Unsu Utimi apply. Yacha marketing, accounting, banking and finance, human resource management, business information technology management, information technology, Bachelor of Theology, War Heritage Christian University. Yeah, all the business administration programs in Navy and our IT short courses and a media and so on. Heritage Christian University, any the only university amuma entrepreneurship support. Your school fees are very affordable. Sound so and your hostel facilities. Fre 020-229-8399 and a 0547 7731. Heritage Christian University College, training compassionate and ethical leaders. Super, super.
Super Sam Cement, any Superstar Cement, and it's the idea. Messi for the contractor for you know to Abuso, and yes, some G's Enterprise, and I cover cement in your new Adiaba. And to your Messi, we are contractor, who be your project beer, and yes, Super Sam Cement, any Superstar Cement, and no necessary water, and one day, the grade no, and your 42.5 hour, any 32.5 hour. Now, so Koto Superstar Cementa, and no say 32.5 N, Ghana na, and no penny cementa, and you 55 kilos, ya chow 5 kilos free. Nina, and yes, some G's Enterprise, and I go Fadia Bakimoda. Some G's Enterprise, etunto iron raw size baby, and unti. Who pay Super Sam Cement, any Superstar Cement, and I say iron ross ni be to atono. Some G's Enterprise, ewo Akimoda, a mantra, Yanidux filling station, no, and a bush anymore. Frewomo, ewo 0243 583190. Download the Ghana Waves app at Play Store, App Store, Neti AHENKAN933 FM. Download this here, air free. Download the Ghana Waves app at Play Store, App Store, Neti AHENKAN933.3 FM. Download this here, air free. One day, no be 2 days. One day, only one day. One day, no be 3 days. Ghana adisiye. Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Okay, yada asese watwen yam yakoto nkra ba Maakye ene dwumadi agusu a wo etie. Wo hwe wo mre no nso asimane mienu pepepe. Ena abo apa no pa no nkron eho ofre me Obuoba Ofori Amanfo wadwen kire obetimi di aba 0594841044 0594841044 ye kwa animu no ye bekenkan me wiase nyina enso so etimi ate wonso wadwene po ne said ye wadwene fa niema ye koso Ghana ha ho. And even before ye beko sa quick break, you know, na many we din komo about ECG for say de omoka obse Ghana for a car ye de wo companies ye wo Ghana car wo de wo mo 5.5 billion Ghana cedis. Out of it, you know, foreign companies at the Kadimu fa. One foreign company at the ECG for 42 million Ghana cedis. 42 million Ghana cedis. And yes, you can get to Ebidika 18 million, 28 million. Omunyina foreign companies. And omede Ghana for ka. ECG for ye bisamo. Are na matena sia ma foreign companies. Ewo mu edia eka no ga mu na mo se eno ne ye ka da ho no. ECG for foreign companies. Eka no mo di mu kese. Ye de ye ho de ye nka ne ha no. Ye mu ka no kra no so. Na aku anyei ede moka 100 cedis ya ma betwa ne kan yam se won na sum mu. Aku obi ede moka 50 Ghana cedis won timi ntua ma twa ne kan yam. How could you people? Meanwhile, people do ede moka 42 million, 28 million, 18 million, 16 million. Yeah, this sir. Yeah, not yes sir. Inti ECG for yesremo. Mu hunu omo ede moka kese na mo nkodan wo. Nketenkete ne betua. Ana mo se bone ne nketenkete ne ha dwen. Ya beka ho asem ha chiri. Ma me nkwa homa ne so. Na me nkonkodi nkomo sisi a. Meni Ora George York, or head of policy, advocacy and campaigns. Yene no enkonkonko twetwe enkomo kakra. Fa enra na ewiase nyina da ye yesi ho no mo. Na ye de hwe se ye be hye ensuo ho efa. Na eno ne nam so ama Water Aid Ghana. Woman to do manu atumu bia anope head of policy, advocacy and campaigns. Yene no air kwatwetwe enkomo. Mr. York, what me kan FM suni Maakye. Hello. Mr. York. Yeah. Bacho AHENKAN FM suni Maakye. Yeah, me chunka. Nan no iso line in the here. Just here you okay Great. Say bibi aboko de.
nyame adom ye ho ye. Na wadaroma Water Aid Ghana omo ye henfo. Water Aid ya. Omo ye henfo wadaroma. Water Aid eye adwuma bi a enhye aban ase na enhye asori bi ase. Protocol Commission mo international NGO. Yitri ewo UK English abochimemu. Ayewo office so Ghana ha. Na yebota en say bema communities and I say omo say the omo ni bi no insu sem say the be omo bechi ni wa pomo de be omo nya pomo din so nti no insu ni ahotie adwuma na entichu but yenye ni kwa ya ehwete ewo school ewo hospital ana ewo keke mi na omo nsu panom no bonya bi apa no agya omo nan na omo tumi so action hu yi say the be omo ko ya bia how me how we are omo na bre omo ani so nti en botai no. Okay. And Media say we no more here at the back of a year SDGs. Yeah, you know, idea see how no more portion kasa about clean water. Yeah, and SDGs I can universal assets so we are being supernom, we are being a big of 9 or in you adjustment no we are being I'm saying Nara I just to Ghana because I just know SDG goal 2030. Okay. And yeah, what 2023 emu enti say yeah, call 2030 na kra no a aka 7 years. Ghana as a country ya ho boa aban one more commitment more ensure see be realize it sa goal, you know, by 2030 saying a momeja no enra and say yes for me na Ghana ka ho ye the protocol World Water Day enra ni the etoso eduasa ay 30 ye this World Water Day no na sa UN we say inara eku the odano no e be kan say ye hwese de enyemasi kona enye say ye ni say West Africa Ghana ka hono we to me achieve we SDG 6 no by 2030. If you say this year later for now 2 billion people they don't have access to safe water. Ghana so na ocean 2 billion people are now you will see soon na SDG 6 so who say to me now so no akopim na say you kwan kese pa de ani ahokeka ye wo mu wo mam Ghana ha sia ne die so ya ni bibia fa ho na sa ne be ko ne bia ne esi ya tia dwum say SDG 6 be kimi achieve by 2030. I see, but uyi eno so kra di si nchen a ye mode mo kakra ya bo ba bia ye duro no obetimi aka say ye bit encouraging. Nsem de ya de pa o hand to me e de otun so ni echi konson abrofo ka no 87.7% Ghana for you no enye nsu bi nom na se de nsu no say nsupa eni de ka ho eno chi nsu no I did a high empowerment and say protecting for the sustainability. Say in China you want to come from no quite the first of century ban. And you have a high empowerment animal. There is a community issue and feeling such a convince you come from no I say yeah community intimacy one also call issue and whom team issue no what I could say Diana percent you and I did how it be bromo. There has to be on my so if you can say so that could and then system so no esika now she system so a because emudu na kasa no efi the protocol the no the very partners so near leadership my leadership no abana kasa ho kasa o mu no isa ndi say abana kasa ho ka isa bi na say abi na no yen ko ntumi ko edin de fata na ese na no achi no the ensure the reflection yama community no and say o man ko yenum no say ensure papa I feel be water quality test o kutoka se no yentanye
nti the community bi nsuo na ɔmo nom na ɛyɛ ma ɔmo yɛbɛ nsuo bi ayɛ quality test bi a wɔtɛ bi bɛyɛ ndo ayɛ water quality test na yɛdan nsuo no de ma community no anaasɛ ɔman no akyi no bɛhwɛ na obiara nkɔyɛ saa adwuma ade nso nka bosom nsia biara sɛ bosom afe baako biara mu no ɛsɛ ɛdi saa adwuma no ɛhwɛ nsuo no mu na ɛhwɛ nsuo bi papa nti na nansɛn population census ɔmo yɛ ɛyɛ 2021 ɛdɛ di sɛ nipa wohwɛ Ghana fa bebree no ɛyi so sachet water de anaasɛ bottle water nti ɔsɛ nsuo ɛbɛfi ebi a Ghana Water Company hɔ ɛfi community water hɔ no bɛba no yɛ amanfoɔ ni gyidie owu sɛ ɛyɛ nsupa nti ɛyɛ adeɛ ɛha dwen paa nti saa nneɛma no nyinaa yɛ nneɛma a ɛsɛ aban hwɛ na ɔyɛ nsikasɛm ne yɛdwumadie ne nneɛma nyinaa ɛbɛtumi ayɛ ne yie ma nsusɛm so no adi mu wɔ ma anim. Okay, nti sɛdeɛ wadi kan aka no kakra bi no a yɛwɔ no koraa no yɛde galamsey ɛde ɛsɛe no yɛantwe yɛn ho amfiri ho a ebinom deɛ ɔma predicte sɛ yɛahwɛ yi a yɛbɛkra nsuo ɛde afiri baabi de aba Ghana bɛnom saa na mo nso mo hunu no. So ɛsɛ wohwɛ sisi a yɛnsu sɛm no a sɛ nanka galamsey sɛm no ne gold sɛm no nanka yɛ Western region, Central region, and Ashanti region, maybe a part of Eastern region. Since I call Northern region, Upper East, good some national thing, or Honoma, and the Chakra. If you are saying your southern sector, maybe if you are in the Central, Ashanti region, you are saying, no, you are saying, if you are the next day, issue a care of no. Black water and white water and so you could look at me as saying, if you are here, they are suggesting this is Ghana Water Company, the Jomoka, Sika almost say, and somebody I teach you whom you are my no. I was a limpa and a Sika and I have to know, I found a tariff, you know, so from into the piano Sika on the sale, should whom you share the moment. And that year, it means they can break even. And I say, into me and scanning on beginning to me take car. On the bones, you know. The idea is Napa. See, and then I say, I'm sure, yeah, Calam say, some me, yes, no, yeah, idea, any action, a very young money, Napa. Now, what are we bear massing we chat for Water Aid Ghana? I am more train by an agency to say, yeah, Namudi see her, and I am to take a step forward. ABB, a true BB to crata, so the corner hall, as I'm train at Basuma, who said near Echoes Winnie. Yeah, and so no, I don't know what I know. What I get money in then I be at the block of mine because I buy them to me, it's a ban as me. It would be an official moment, Sopanum. Now I have to community show to see how much double Spanum. And making the entrance and consumer secretary research. Nearly a man should be at home or quality so. I will seek a semi buying the man at the things to send me a figure. Yes, I'm presenting the share how and shoe. And before and to punish the Belmo, many or money or mine, a binding who become the Ministry of Sanitation Water Resources, many other ministries in the who become the brave. Now, and also, a binding or mining now, I was about to say, as a share, now you should say no, the bomb by you. And if idea that's a baby or how can see the drum, my okay. Apanima, yet Nancy be any ever sound about champion. So, a chief winner, so into Yanira George York and a quarter train and common or no, a head of policy advocacy and campaigns, Oko Water Aid Ghana, ho, and Udi ni Juma, ma mean fast than being comma sobo tea. Yes, Yanum Super, AHENKAN933FM Facebook page in the soa. Where as our grass are grow. Ensu ankrofo no no wa hwe enti we no obepani ansa na wanom ye kan say you be before say e agudie bi but ye see ye nkan ni wachi asa agro na ede ye kan di wachi na be hu say yes but soboti e wo hoyi ye wa hotoso say yare ne bakora se den a e be boost your immune system no ama ahoden aba na ye de adi dwuma soboti se minkan kire wo se onsaka ba kwa de beto ensuhiem de a wo betimi anom na ne wabɔ ne gwan na akɔ no pɛso de asi kiri kakra to mu a ene nyina wo ho but make sure
se onsa ka sobuti no ebi omanfo ewo achim odan mutira yiye oko Alhaji Hankuri Enterprise onsa beka bi wo ho Frimpon Enterprise onsa beka bi anti adwoa ewo odan Roman oko ho no mo onsa beka bi sanso so ena oko Nanaya Provision Store odan onsa beka bi Sister Vero Provision Store one Snappy aban ne die ne muhwe aboabo hanso obeko Mary Nkroma ho ewo eye aboabo supermarket oben edwakese no aboabo market no ho no a Ahenkan FM ahanso so ba wonsa ebeka ebi nti ya no wa hye ne nso e de amame obefre 0244878763 0244878763 na che se ahoden no aba bibre e de ama na fe dwumadi ahodo bi a wudie no watimi ahwemu aye Heritage Christian College almost ba yo ma bebo awu adesua ne ntete ye papa a de aba no mekoba ma beka mo ho asem a kire o mene owura abeka fojo wono no ye local chair edema Glossack oba Bremu Central Municipal Assembly enra ne beto dwa se Fair Wages and Salaries Commission eso mo ba be conduct auditing na ni nyina ne se pay a ye de ma public sector workers no omo baba be monitor na eno no na Glossack for kire se debi we need a job for the boys and Fair Wages and Salaries Commission omo person omo eye ma yenkwa homa no so ne ani wura abeka for jo nko twetwe ho enkomo papa ni wuti menka no pay Maakye na bibia boko de adom ne mo pai bonti sisi ana sisi anso lent ne ya sha ase ti ye ginam denden ene ya so ni tia okay na we na mo kire say Fair Wages and Salaries Commission job for the boys and wo de ma wo mo mrante ana na mo kasa yo mi am da sibe mi tia Ahenkan etiefo nyina ye kan bi say job for the boys near audit salary commission can say I will say Bekaya am ready choka kreni Minister of Finance Beka say pay rules were bloated bloated na akoye no one am so bloated wa oti Ahenkan we untumi fo bi di nkwan kwhyemu eno matena se ehun say names ghost names bi wo ma also me free na omo ebo oman no efoto ho ban adewe nye ne di kan ye no man me nie party bia ba because aban bia ba Ghana ban continuous administration patriotic menka eto nka ba ja fojo party bia be di to me a si ye audit no ma ye we ba say aye bloated we ba say bloated and no na audit say see no omo aba ba from first people on by audit na ye de mbre bi ka MZ the card statement bi by say special aid for na omo do maguma omo nya adwuma bia na omo person omo gi administrators any technical for adwuma aye no eno na ma ye bre o ma yi mu eno emma ye bre ewo ma yi mu sabi players amenya presenter na otu eni akofo obi say ombra my special aid na juma what say o producer aye no akofo ka ho oje juma no aye me was juma no onimu what say be papa and na me ye bro my mu enti so mo be ye payroll exercise and as payroll monitor ye no me are 100% but ebekwa ko sisen it was a bibia ye ebekwa akosisen any problem. Okay, but utie woman so explanation so amade ba one omo kire se kwawu summit amu nyina mo koye no no hon hye fallout e ba ni bi no mo rolling it out and again and now so tripartite woman committee report on the buyer and they are trying to implement and we just think money be anymore
You know me, I do 100%, so I'm going to implement that policies. You know me, I do 100%. But you can say, I feel be a Bible book, I feel political parties because I don't need a problem. Yeah, the don't way, and you can't see no one I don't hear about. Every say, Obi Kwadape rules were our 1 year Juma. No, person until we are in Suma, and yet Juma, Nabusun so be to baby any business, sometimes a J government salary. I don't know me actually. But you can see and say, so a bequak was saying, I feel yeah. Yeah, you could have 4 times, yeah. Still, go them at the Guna, and the Gum. The writer out me, I also the American further. Open to me, found question. Meanwhile, pay Radin if it's one about. We have special aid. William Way, and yet people, and yet these all the political parties. And my yebre, and they will continue to do this exercise, some monitoring. But if such a politicians and what they are doing now, still will suffer. I get your point, and I say, omunim the root cause. Into amun solve free ho. Now munya is all my said yeah, clean up. Meanwhile, munim the architects. Media make us some man so munim. May already know the statement apart on things say near question. What you say? You know much here. I catch us. This is what is going on. And you almost sorry here. If you say make us say you himself bring central to my poor and do what to say. Nurses, you will do what say. You will teachers do what say. You will when say only say. Obviously, to be a apart from say, Tenipano or ni or Penibi Pana, or Penny the Meshima, obviously for being mentioned. MCT way, not for the room, our brown yet will be steady. Our top. And I said, Empanino so soon now, Monsieur politicians in this any more Cadia Munya could do na moon face you almost head on it. Yeah, a friend say, press release. I can't some with last year. So if you could remember, your customer last year said they should stop. First the Goro boys and others now. Special aid for the and no who said and no information flow and no be around the share staff say no you want to boys and no plant home in flow information it almost starting free slow MBC as long as you see if you are I see. I think so. Point has been well made. Inti yemfensi hana bibiani and Sambra on champion. Inti yani urura abeka fojo and eko to train and komono. One on your local chair. Bremu Central Municipal Assembly Civil and Local Government Staff Association Ghana.